Be your man garden, the Cassase, or my papa. Now when Yanko Ponso asuma yen say, Yemro men, not Yameka Sampa, or my account. Dear Camoni. And the Ghana Yatia, near Brenas, and the Ghana Pie. Ghana Yariana. I have a question. Who tell me now? You're so one who tell me. No one is Jadon to Jaya Solid. Yeah. Now, Papa business, Papa Night, now you're Kawan, you know, pass up. Yes, free. What do you mean, the word of God? Yeah, the patch simple. Jabba. Hallelujah, hallelujah. Edo Sony asasi urasi. Wado eni mubruwa wadi adumiema enatu ya sumbiemo. Adofonum. Mosomfo apostle kwajimai. Enesmini weri edi ashimu. Yewe chiche uchedi ampo ya wenasam. Bisrau. Wienwasu. Niti nsempane ebano. Ansi nyebi frasi ya niyemo obadi ninsamrani. Niyemfa nsempane mra. Obrenkan semaduka tawire bo nyankrompo twedi amponi yi. Opam kotokro boje sejebre. Oti brekese shahenche nyankrompo twedi ampan. Dumai kase dutan kase dutamponwa. Wase wedu krokro du hinika taban. Ye nyankrompo twedi ampan yi. Nkwa mi nyankrompo. Asidewura na asiensa amoso ansa meda wase. One twentwen kotwen krotwen ba atwetwabu awoda akoyam o. Okofo bo okofo techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofo temtechia. Wochako temchako bremu. Israel no merema mukufu yi. Yehowa breye chem na yenkwaja akoframrai. Na yakotem techia yeda wa bremu epiafo. Amensisi tata jijifo awodi anamo sisi ye jiji yentata. Onante funante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie duanan. Twa kwansintenten fre. Sadako kwampu. Kwampresu numasu. Oje soku twere so puma pontumfo a. Woje pokokwa hodi ti mutin ma Israel. Domnante asase pese so twa ya. Ensompan ka wona ase. Kontonkuru gaga mansanko mwe. Okotokro kwafa wo kwatenwere. Okwafa wo kwatete de adi mumpomama. Onyankrompo twedi ampo beni. Ono ani minyankrompo twedi ampo Yehowa. Obade bosro basase basu. Bopo bonframa bo sumbo hain. Bo wiase adi nyina. Onyame ba ko pe. Abodira bombrania. Ne di fatano. Oti brekesa na himbotre nwodo. Ye frɛ wo tumfo kan kyerɛkyerɛ katachie okakraka kokroko kentinka kantamanto kukwentumi kampese ko wono ani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade. Obade nyame kase yi. Jehovah Shalom. Peace. Hallelujah. Yedo obade nasi. Amen. Adofunum wo ya jinkwa mezi aginum. Enen sempa no wienwaso fa book no pen. Na portro kunkunto nchen. Ikotu no wahwe sede ewo no. Ekasa kire wan. And topic na eba ya to din say Mmoborohu Mu Nhyira. Ye kam Mmoborohu Mu Nhyira. Oman enya Mmoborohu Mu Nhyira. E de fan ntuma pa efra. Ye kam Mmoborohu Mu Nhyira. Asori enso enya mu mfaso emma e prepare nkwaje e de ma wom. Ye wi ani aba ankrankran. Mmoborohu Mu Nhyira. Arofun agidifo a yaji onyankopon adiri otwedi ampo nyankopon den hyehyɛ amaye ne a anka nsesenka yempa boye bebre na kamia yese yempese yedi di onyankopon ahye no ebe ye adwuma ene ne nam ba bia enu kwanse yetu ho anamonko ene se wotie nsempa yi a mesraw ema obu mfume wiawaso ne tie ensempa no na fa wudi wom Mmoborohu Mu Nhyira
obi ohunu mmɔbɔ no wɔte sɛn wɔ bɔ ade anim ɔma yɛ ohunu mmɔbɔ no ɔte sɛn wɔ Nyankopɔn anim asɔre ohunu mmɔbɔ no ɔmo te sɛn wɔ bɔ ade anim sɛ nyɛ me na matwerɛtwerɛ kronkron no na ayi Onyankopɔn twɛdi ampɔn na de n'asɛm ama ani atwerɛ de ama yɛn di a ani enti ɔbɔ ade anim asɛm. The book of James chapter 2 verse 13 Bible nenkasa Mmoborohu ni atemu. tie Bible no o twerɛ kronkron si mmoborohu no eni atemuom Emma wahu ni amabo. emma onipa wahu ni nuamabo. It means atemu no nyɛ den emma etiti o mmoborohu no nyɛ atemuom emma de wahu na gye sɛ bere a wote asi wahu nuamabo a mmoborohu no ma emma wo Mmoborohu ahwa ne ho. na mmom obi a wodi mmoborohu no ɛtena asase so ɛbɔ ne bra no Mmoborohu ahwa ne ho. mmoborohu na wonya ne hoahoa ne ho Edi atemu na so. ɛbɛmu adi atemuo so den enkunim. Yes. Ɔrɔfo a wotie me nɛ meyɛ printing press Dabi. menam printing Bible no Dabi. ɛti ɔman Ghana hunu ɔman ma no mmɔbɔ a ɛy yɛwɔ asɛm bɔ ne pɔ Papa. sɛ wotie me yie paa ɛti woba the book of Psalm 41 verse 1 tie Bible Psalm 41. Psalm 41 Verse verse 1 number 1. tie Bible I can kind say. Huh? Wasi. The inshirani the ɔdwene mmɔborɔni ho. Bible si enhyira ne onipa a wɔdwene mmɔborɔni ho Na Awurade bɛgye no da bɔne mu. Onyankopɔn si wɔbɛgye wɔn ni wɔ da bɔne mu. Yes. Nipa atwa wɔn nhyira a edi mmɔborɔhu no akyi. Okay. Maame papa wotie me nnɛ wote sɛn menkasa sisi sika kɔkyɛ Dabi. deɛ mmom deɛ mpɛ sɛ ma wonya ho nteaseɛ sɛ wote sɛn wonni mmɔborɔhu ni tema. Dabi. 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 Bible si Inshirani the ɔdwene enhyira ne mmɔborɔni deɛ ho. ɔdwe mmɔborɔni ho Awurade bɛgye no da bɔne mu. na Onyankopɔn sɛ ɔbɛgye wɔn ni dan Da da bɔne bɔne mu Awurade bɛhwɛ ne so. na ɔbɛhyɛ wɔn ni no so Ɔbɛma no nkwa. ɔbɛma ne deɛn Nkwa. ɔbɛma ne nkwa Na wɔhyira na n'asase so. wɔahyira ne deɛn Na asase so. na asase so. Na ɔrenyi sɛ nipa ne nhyɛ n'atamfo na a wɔpɛ no Onyankopɔn ne sɛ nsa. ɔnyi sɛ nnipa ne nhyɛ n'atamfo a wɔpɛ ne dan ɛnsa mepakyɛ wahu terms and conditions ɛwɔ ho Awurade bɛwu asɛ ɔne no wɔ ne ɔbɛwu yadeɛ asɛ mpa ɔnyi no so. wahu package ɛda adeɛ no ho maame mɛnkɔ asɔre kɛkɛ wate Dabi. papa mɛnkɔ asɔre kɛkɛ No. ɔsɔfo ɛnti asɔre kɛkɛ Dabi. mepakyɛ tie aye mɛnkɔ asɔre kɛkɛ tie Bible ne sɛ mmɔborɔhu ni atemu ma de ɔhu ne nuamɔbɔ Yes. owie no asa bɛkyerɛ ase no ɔne ɔkɛ yɛntiɛ Okay. yɛnkɔwe adeɛ bi hwan na ɔyɛ mmɔborɔhu no foɔ Okay. the book of Luke chapter 10 verse 30 Luke chapter 10 10:30 verse number 30. tie Bible Yɛntu ɔbɔ adeɛ asɛm. Bible ne nkasa Ɛkenkan sɛ ɔse deɛn ne Yesu tua ɔse na Yesu tua anano sɛ onipa bi firi Yerusalem. Yesu na ɛkasa ne asoma Yes. me sɛ a ɔse onipa bi firi Jerusalem Ya. Na ɔsane kɔ Yeriko. na ɔbɛkɔ ɔsane akɔ Jericho Ɔkɔtɔ akɔmkafoɔ bi. ɛna ɔkɔto armed robbers Na wɔpa ne ho ntoma ɛna armed bobɔ. robbers ne buo no paa ne ho Agya no hɔ kɔe. ɛna ɔmu gyaa ne hɔ Na kɔɛ watɔ bera. ɛgyina papa nankasa kyɛ sɛ watɔ ba ha woyɛ no wie nyɛ yie Na ɛba sɛ ɔsɔfo bi bɛfa akwan no so. ɔsɔfo bi twam ɔfa akwan no so Na ɔbɛhunu no. ɔkɔto akoa no Ɔsane ho kɔe. ɔsan ne ho kɔɛ Na saa ara nso na Lewini bi a saa na Lewini bi nso a ɔbaa hɔnom. ɔno deɛ ɔno nso so ɛretwam wa ɔno Ɔbɛhunu no. nso bɛhunu no Na ɔsane ho kɔe. Lewini no nso san ne ho kɔɛ Na Samariani bi a wɔnam ne kwan baabi. Samariani bi tetebere no yɛka Samariafo a badeɛ 722 BC ɛna Northern Kingdom Israel man no hallelujah Amen. ɔmo bɔ ɔmɔden sɛ ɔmo yi anyamra nsɛm sɛ ɔmo nsom Onyankopɔn Yes. if Israel mu divide ɛna ɔmo yɛbɛto ɔmo din Samarias eti na yɛka Gentiles a yɛka Samariafo yɛ dɛn Ɛfra. yɛde ɔmo fra so ɔmo sɛ wɔyɛ Samariani Yes. kyɛ sɛ ɔmo yɛ wɔn a anyi Nyankopɔn di ɔmo pa wɔ Nyankopɔn akyi Yes. eti wɔfa ne sɛ wei yɛ wɔn a apa Nyankopɔn akyi Exactly. baako na ebetwam akɔ yi Na Samariani bi na Samariani ɔmo Ah, apa ɔnam ne Nyankopɔn kwan. akyi ɔnam ne kwan ɔbaa deɛ ɔwɔ hɔ. ɔba deɛ ɔnii no a yɛabobɔ no da no Ohun no wɔ no. ohun no no Ɔyɛ no mmɔbɔ. hallelujah Amen. ɔsɛ ohun no ɔyɛ dɛ Ɔyɛ no mmɔbɔ. ohun no ɔyɛ Ɔyɛ dɛ no mmɔbɔ. ohun no ɔyɛ dɛ Ɔyɛ no mmɔbɔ. ohun no no Ɔyɛ no ɔyɛ mmɔbɔ. ne mmɔbɔ Na ɔkɔ ne nkyɛn. ɛna ɔkɔ ne nkyɛn Ɛkɔkyekye n'afuro no. ɔhun oburonu no anamontu awom Yes. Bible si ohun no no ɔyɛ ne mmɔbɔ Mmɔbɔ. ɔdɔfoɔ tie mi yie wɔ ha wonnie wo mmɔborɔ a mepa kyɛw wokɔ asɔre gyae kɔ Yes. woyɛ Muslim wonnie wo mmɔborɔ gyae nyame frɛ no Oh, ɔma yeah. Dabi wofrɛ no ɔma. ɔma Sɛsɛ wofrɛ no abɛgye dɛ. alagye wonnie wo mmɔborɔ Dabi. wofrɛ nyame me so wofrɛ no ɔma Ɔmma. ɔntiew Dabi. malam wonnie wo mmɔborɔ gyae nyame frɛ Abbas wonnie wo mmɔborɔ
jai hey abrante John Mensa Kwadwo Manu Kwaku Mensa Adwa Mary ya magi me pacha unye humabro anya pacha ja asoreko yes oh efu agbe mate ja asoreko yes Togbe Mensa me pacha so unye humabro ja asoreko yes ja kwakra utie mi na mo adwenya sharp tie wasi wo no ye mo no oye ne mo bo okoni che ko chichi ne kro kebe na wunyama wunia tie na chichi ne kro no eno ko chichi ne kro no edi mbugu so ebisese humabro na ma enya do betima chichi ne kro no tie na odni tira ono ara na eno odni ne ponko so di ne ko ayare sabia tie babo no na oyeren o she no okwohwe no na de achi ye na de achi ye no o yidinare mienu edi ma eno say yiskatu o yiskade ma hospital panyin no eno ka che ne se she minimi ni ba bia de dan so munyi sikai biara wo be hwere aka ho no hwere won ho no me sami ba mo fantika na me ba me hye wa me ba be bill no mo di bill no ma me ametua hey tie 36 no verse 36 afei won ba sai mu hwan ife Yesu bisa question o chaye nkwaje kwan okay o si lewi ni atwam ko so for betwam Pharisee ni wo iso betwam ko ana weyi wo ni a yesi won ne won kan bi o ye Samaria ni ye kan ka mama mu fo sa woni wei ana onu hunya humobro no ana se ba sai won ba sai mu hwan omu hwan ana wo susu se ana mu susu se wa ye de okoto akwamkafo no mu yonko wa ye de okoto akwamkafo no den yonko wanya ana wo sin se di ohun no mobo no a ana Yesu sin se ana Yesu ka chem se ko enya ko na wonso ko yo sa wa kire okwan na wi won be so da e biom da bi akwankere no yato no odi ato awi ama bam wonso ko na ko yesa sa wo so pese wo ye gidi ni mapadia ko yesa so pese wo ye gidi ni mapa ko na ko yesa be nya wo wano da bi hallelujah amen Bible nkasa verse number 7 Bible nkasa inhyira ne Mmoborohufo Bible si enhyira ne wan ya Mmoborohufo ena nsem hunu Yesu ni mfaso sia me mpoa no fa galo bagi nsuo ebai to bo aka so betua ya asenso ya no betua de ni konti ba kwa we ni di ose no go gree o bra wa no honya dai ento no to know wura so them so for wayere cat team wayere come say to wayere konto mi kwakura o ma na yo mre ena memes ni gudam honum Christian brother Christian sister from bounce de enwa na meme gumi de enwa adwama yum say pacha o practical work am ye kokko hunu mabo no hwe de wo kire odi to adonko Matthew 9:13 Munkosua we ya Bible si yenkosua we me Mmoborohu no Mmoborohu no enya forebo o man Ghana onye ko Mmoborohu no si e be hunu nyise ni nyanka mobo ye be hu anye bi enya cathedral da bi katisa sen oba de nyankopon hu ye mobo amen o fa ne sanka ye amen ni bebre kama mi kasi gidi no be countries no a o ma di ye no me bo man eni ewuram countries no ma di ye resources on yakopon di maga no mu ni bi okay ye mi se di entina ma no ne man no atumpon okay no mu di nkwase asem so still ekoso let me tell you something ade e fe na doye no Mmoborohu ade yo onyakopon package dada okay etu ya pe ade bi e wo so bi ese ba so okay oso be shira etu ba kom Europe ani amama no a omo dwen oman no ho no Mmoborofu wom na yamom nkwa bontene nkwa sresre na ya wo to woni wo so Mmobo na ntempare start wo ye Mmobo wo ye hwan yo ye tuaka nya okakrawa unya kakrawa enti ma de nani afra nkokwa nkosra de ana ma de na twitwa nkokwa nkosra de se wotie mi ya mo adwenya sharp se sane tie dia ese nhya ne ba o man so eso be kom no man ni dai resource o ni agapade bia no mujira so debi eso man ni kwaso na ye boye man trimode hwane ma ye wo ye okoko timber bauxite diamond gold manganese banchin abayire kontomre ofui adwe enkankom emire ye obi bia bi so still ye dai ye bre amanu a omuno ye wo to wani ye tua ka no wo ye Mmobo unya katua no so man ni niema na ye wo bi debi enso mu tumpon ye free ya
ekokobọ besia from nchen mum ye hunu se otwedi ampo Nyankopɔn te soro no sabi praduasa mum fan tumutirim se sabi mun nyama gyeso anko school dabi ntu bebu nkwasia ode ade na to ode be ma man na di yie no ode ato si anwene mmobofo ho ti yanfra si anwene mmobofo ho a ye bebre enobo sankrofo koso demonstration demonstration omo koso no eye de ye ntua ne ka na katua nye na de onyi bi so no onya wan eti mun kan hu se won egudam no a omo no yawo ti se bubuafo mpache no sankrofo no wan na fa na adwuma mu ti brano no ye adwuma company bi na ye ntua ne ka no ba abonten ebe koso demonstration no na katua na anye nti no ba yiro eti ono mpo osu dia ene na de ono nso so ono onya bibie mfiri ba bia onya dan oda oye bed de mo man no eno na abrochire no amanonefo no de sen yen okay ono onye bed de mo man o man no hwe no etini su emfo ham no man no enuabo bie na o man no so enso be no man di nkwasi asemo enso bo se na eniema no mo ye na ekoso yen ye wajapade no but yen mu ye boy ho atirimoden da ben holiday bebre abagana okay holiday bebre Ghana da ben bebre yetimi yi ho holiday bi esi ho bebre holiday we yi eye for the needs Mmoborofo holiday omani kai Mmoborofo ebi ni ho anki ye ti se bia Founders Day ama ko to kwa no ye nche down fan to just like that ne ka say ya ma holiday anka ye bodwa bia nya hwe Mmoborofo Asante Region Minister abodwa afre Mmoborofo wa Asante Region na district ni obi aye na sankofo no anya bibi the holidays bi won na ye sane because ye ntimi ntuom ka no de wom ni say ye holidays ni mom no ye de be pay day dia mom so mo nyim fan kopa bibi pe e dia na mo kire Deuteronomy chapter 15 verse 7 the Bible se wonu mu biara hwe oman amanyofo mu ntia wo so oman yatim no munenu mu biara monten so oman no mfo no se odane ohiani ye won krofo bo oyom dan omunye ye da ti ase wa awo kura pru mu wabeda oman nim odam so awa sase nya ko no so sankrofo na ye mobo no odum ja asori odum ja oman yes and odum ja won na we dutan yes yes won na we ya brempon a omuduane kese no se sankrofo ne manyi hunu e wo muduane ase se wotie waye yi a menkasa chicheska ne mesrawo onsan ekwahe ebi ma bia company so ma fa workers very good yes. But eye no kure but mesram ye won krofobia omo yo workers kure nya de enye omo dan yen yo workers enye ye oni hwi oni bibi obeti aya no listen to the Bible what is only mu biara so say o man ye benya krofobiti sa odane ohiani won kura pono ye ka ohiani no a enya se de no ye obi won sa obi won obetuma ye adwuma very good ono ohia adwuma ye won krofobia obi company se dan ontimi fa na sa worker wa bubefu no tie Bible odane ohiani wasa ye mu asase no so me chawade bi wa emprim akoma emwa wonsam ntia sawo ene o mai we ye mi nsem ntia sankrofo yi bia wonsam no ye mi ye nsem sankrofo no tamre de ba so no ye mu de ba so om hwe ye na wakoma ma asem ye nya akoma we anya asem ama ye nyanyi ene o mo bibi o mfanse o boni na ayo mo sa obi no oba sa so oba check type style Nyankopon anya no mfa mra what did I make us say? Tell the one and you bunny said, no, I call away by 49 years. I want Tiaman February. Yes, Uncle for wait, bomb, pay you so good, Uncle Poswa. I bet that one, Danny and Bonnie. It will make Ghana, telling your boy, every so, a free and so, and you miss some mommy and you know, didn't know man penny bar out and you need to be any Jonum and your Russian woman, time or pepper trust or trust of pet. Who can answer no one? Ayasamu we na say no e say wa bade na so bae no wa bamma wona wobi wa bamma wona wansa wonan wa bamma wona betinya ya adwuma but wa mamma Mmoborofo ye wo yama no Bible see enyi ya yamunya dan ema wom ema ne ye wakoma ema ne nye yakoma hi sa wo be ma no see be boa san Mmoborofo na sadie we ye be yo no Nyankopɔn be shiro man na wa hyew so adwuma no ohiani na wa so chema me nyante se ohia ni Mmoborofo de asase bia betra so bia no enye di o me dan o be pass asase so da aya bia wonsam wona enye de ani bi me am sure Bible no me ye pretty press Bible kasa kirawo Bible kasa kirawo we da radio bi wa me ye bi enye se me ye ntam me be kirem but ma nye campaign ma san krofo no abi do ma be dan yankwa kamafo
He said, can be my one. Timanya campaign mo Oh. ama me kamawie me year 2 times every year. Yes. Me year put my September October. Ah. Eh. Asori sika no. Also for also by asori dia. Can who say when you go point for say you dwanhwefo. Obehwe nwan. It is a wudi ma me quote the book of Isaiah 34. Isaiah 34. Ezekiel 34. 34. The part of verse number 1. What's it? Every day, I'm say. Isaac is what the and the radio semba in chance say. Odi papa. Woni papa. Shankum tia Israel in your headphone. Shankom tia Israel then. In your headphone. Hallelujah. Amen. Isaac in shankom tia Israel in your headphone. Na catch on say. Na yan kanche ya so for ye dwanhwefo. Asam na we ye dwanhwefo. Me so gitum so yan to aba maw. Na bra bese kwa ye MP pe waji atum say ubayi odwanhwefo. Yes. Next waji area watum say ubayi omudwanhwefo. Tenya so fudie nkwa na edwanhwefo. Debi. Abusua panyin kura nya dipe wayi dwanhwefo. Yes. Wini ma meka chew. Wini ma meka chew. Dia de ma na we untimi ni asem ntimi nya sanya. Me maye 4, me maye 5. Then nya 4 ya na metima go. Yes. Ntimi nya sa post we nya den entome ho so. Listen to the Bible. Shankum na catch on say. It you see enkancha sofo. In your headphone. Any enyanhwefo ministers. Senya ko posi de. Se onyankopon sie ni. Munye. Onyanchira de kwa ye so di ka kese. And a Korea packaging no say wo mu bia no atwo ho afrim. Enyanhwefo wa ye wo ho. Enyanhwefo a obeye asamre mai wo ye wo ho. Next one Enyanhwefo a obeye minister wo ye wo ho. Enyanhwefo a obeye friend say president na wo ye wo ho. Enyanhwefo obeye apostle na wo ye wo ho. Enyanhwefo obeye pastor na wo ye wo ho. Enyanhwefo obeye evangelist na wo ye wo ho. Listen to the Bible. Munye. What's it due? Moye mo ho. Ebisa wono wan kan just brabe ye ho. Monye enyanhwefo no. What's it monyi enyanhwefo no? Monyi nyan no. Mo disrade no. Mo ba mo disrade no entiamanyofo ehwe o man sika. Bo betro mu sika e wo man mom nyina mu di. Percentage egugu so akese na wiye na mu wi o man. Ebeba mu nkrobom. Yes. Listen to the Bible. Mo disrade no. Mo fra enyan ni nyi. Tio, amanyofo no yen yakosa lie because yan sale ya muntimi nya mu 50 plus 1 dabi. Eti munya ye so mfaso osofo so nya be benefit from the church. Munya be free church. Eti Bible say tia haye mo fra ye ye fra members no. Ye fra amayo ye fra oban ma no enwi omuna ya namomo so ansa na sabi mu fa nchame okoto se krama wo si apata so a no obi ne pagya ne si apata no so ti krama wo mfra pata eti so bi ti ayan be gina apaso na mo ye rally a wo mo mo amena me nkofra ba nwa no mo mo ntimi so ntimi mfo yi si ye piaw no bi piaw ko duru ho a Bible say what be any dwanhwefo eti dwini wo dwan no ho. Listen to the Bible. De wa dore ne mukunu and de wa dore no ye di na wu wa sori mu de wa dore no ye di no wu o manim ena ubehu se obi asabe mpaduasa anka ono ye be support no na ono betimi nya bi di abo o man no ye ba ni companies nya to ahye ni companies so na say na wo mehwe wa wo nhyada na support papa nya pakwan bi ni gu company no enwankuo ni de enya bia mo ye na woni mi se wo ba power na obi company bi obi afa nipa 100 300 and am mo so na company ni gu a woni mi se mama nipa 300 akotena fie eti mu bebe adwuma ba no masa be gu obi company ma nipa no workers na ba hwete de a mama nkofo bi anu aduane ade abowom enya bia mo nyanyankuo no eti Mmoborohu ni mu nyanyankuo no dabi nipa ba ko bi mfom so na mu di akire. Listen to the Bible. When I was holding, workers na somebody money to say papa we see the second adwuma pay ebe mani pa be 1000 anu aduane ayede abom eti mu fomani ntu nwan no mu fomani ntu nwan no wan kwani antu nwan no Bible na kasa chemo Bible kasa chemo dia oja wa hodwo no mo sanede man ni sa oja no amma ya mama this papa we the one company na tia no company for second company because o tia for nipa 700 and the government ya ba yan support don't even nipa 4000 tie be sheni padi no. Listen to the Bible. Do oyale no anka mo sane anka wona o man wona hodwo no sankofo de yen hwom ntwom mpie de wabubuo no mo tekere no ka yen tekere wom de apam no mo nkofa ne mra ka yen twen krofo no wom
nanso maboma pansa ensi aboma pansa we hwe wo say etira me say amano ne be koso akosoro because south police near da no obi aba gaben be bo nsesa no dem nti say US president be aba amwaka che waka say emre da wo say wo ho no a ketua di man wo no obetwam ebi nsi da menti say France asesa UK menti say UK echenyi menti say Belgium asesa menti say Germany echenyi ye man your foi kra mo yire mo ko wo ho because of hack etua ne nti to tia na ne buy citizen wo ho anyima ko wo abrochire obadi amfani sankai amen wo mi adwene no eti Bible say sankrofo no a ya nwuru omo hunti no oman no ebesie pini oman be mo pansam e say ye boss sankro wo de hwe me yi bi a kire hwe bubuafo me to nsafre won me to nsafre won abiribia wo de hwe o mo na tete wo we mo dan oman no yes we o mo dan oman me mo audio no o mo dan oman no na papa yi obutu we na ni afra ana ni kotodwe no de ade asan den ahye ni kotodwe no de ade ahye ni mpaboa no o ma ni mpaboa no de nsa ana wura mpaboa nu na nsa no de wura mpaboa nu na nsa no de wura mpaboa nu ma omo tama na omo ye we nu ma ne nkọ kakra ma me tama na omo ma kire ma mo nkọ won enwanwa the Bible says nkrofo we mu ya say odi ni sachet papa. Yo ho do mo shade din. Yo wo do we mu say mo sha mo din o. San nkrofo say mo sha mo din o. Yo bubuo no mo kire no. Woni a wabubuo no. Mo kire no. Ye timi bo mo de hwe ye pekwan bi do mo fa so. E bad say as we ofo say we ebi ni Germany. Ebi ho. But what ko hu mo roadside. Dabi. Onyin because ade okọ roadside ni sabeka no. Mo so me so ade be de. Ye de ma no. First Peter show my papa. First Peter 5. Verse 2 no. Was the munhwe na munyani Nyankopon nyanko na wo me na me choba no. What ye nwe nya dan? Munyani Nyankopon nyanko wo mu. Nyankopon nyanko na wo ye mu no. Munhwe won so. Ye nhwe nyan no. Enye o hye so. Enye wo hye so. Ye mo odom. Aw. Sabi Nyankopon pe. Sabi Nyankopon pe. Mmoborohu Mu Nhyira. Me say ebowa. Bra. Wo be bra rough. Oh yes. Wo ye bibi enye ye. It is a Muhammad tie mi. Na se Baumi tie mi. Na se Kenejapo tie mi. Na se Alan tie mi. Na se abre we. Mu tie mi dia. Na mo se mo pe konwa so atra dia. Mo mfa we nhye mu tirim. Nkrofo we mi yombra tama no ma chi yombra. Mo mfa mo nya manifesto ni bi. Na mo mfa mo nhye bi. San nkrofo we hia mo mu a. Ye ka mo borofo ani we mu. We mu no obi adwuma ma na enye ye. Ye obi mo obi adwuma betuma ye. But ye we mu de o de me ba wie ma yibi a kyerɛw. Pacho ye mama mi we ni enko. Won yenko ye pacho brawachi na ye wan we dudu ade ne doso won yenko twade bi wa ba mo ne kasa kyerɛw eti ade nu a ekoso no mami nkwala na dida fam ni bi wi ya no prepare we na mami yes mabo pansam we dia said ya ni am nyama me chema wo no na mo ya kyerɛ me nya no na me hia e serious o nkwala bi eguo ebi enya kwala na bienya we o de na mo kire kwala na bienya friends 9 we 11 years o da fa ko 11 years 11 years 13 years some o ya ni hwe ye dabi eti enanum no ne ase bon aba so se on kan kwala we mu anu aduro dabi no man atane nkyɛn mfinhyia dumiɛnsa dubaako dumienu mfinhyia nkron mfinhyia nwɔtwe wama san kola we atimi atrase hallelujah amen oba de man tiase ma on ne san kan ye no mi adwenu amen hey kofo mobo Ghana o enkofo bia ya deso ma Ghana o edi amanyofo me sam ko live kofo bi hyede won ma me no de awurusie ana to abama mo say papa we badia ya sumba dwen mo ba na mo wura fi wom Obadi mfanti asie ma wo mi adwinu etse wo tie mi na mo adwenye sharp yes ne tie onye podcast mi a kire me exact na Ezekiel chapter 34 koso me pato ye free verse 17 no toaso na mo minyan o se dai minyan o se osofo a wotie mi ne se wenye ko posie ni osofo o mampanyin a wotie mi ne friends minister wotie me ne assembly wotie me ne hey pastor odinfo wotie me ne listen to the Bible se ne ko
posidi. Enyamra make us Tabi. secret and is yeni. Me be bo dwan otan. Wouldn't more dine. Oh, so for an answer you dine. Yes. Means to me you dine. Yes. Anna, members need to ye nine. Yeah. Anna, my your form must be a nine. Yeah. And I'm first saying, or my man is ye nine. And also be boot or dine. And no time. And no dine. O janini. O janini. And a papa. Ye penti or dine back way nini. Yes. I was so what. Yes. Ni na make a sack. Okay. Also be boot janini. And papa. And papa in yana time. Obebu ye ntamu atan ama yofo ni o man ni ntamu atan we bisa say die na wunyai die na wudi hallelujah amen e shan kote for ya amen oba de hu ye mabo amen o man ti ase amra amen hey me be bo twan obebu odwan enu odwan ni ane papa ntamu atan ayamade wase o se enyu kwansan ka e den di ma edidi biapa mo timi didi bia na mo ntimi nwene say ye pe bibi pake obi twa listen temi ye wa obi timi kwa parliament 4 years as gracia 4 years if you 9 ne teacher dia we teaching for 45 years no anya stroke no that to teach no ba yesi amani pension abrawo oba dia man ti ase amen wo tie me na wa enya dia se timi yo ma o ma mutimi as gracia dia enu kwa se timi ye dem o man ni say ye betimi twa nteto obi Adiama Mmoborohu na betu no ma wetimi afọ ntoma minti bi kro obi anu mu da say ye ba friends say ye Mmoborohu ye ngba amano ma ye no misi percentage amudi bi toto nya ma abrofo mu nyom ne kwa trance na ma trance aye hyehyeye etika wo do ban a fa ye hyehyeye ma o man say sa wade yi a oyira mo ba hu yi sa we friends say manganese amoba hu die pese bu yema say percentage da so no o man ni gi say percentage we nu mumfa ma o man ni emfa ntu obi anti busum beso no na ko bu kakra e wo mu de mumfa start ye nyina ye so wo de Mmoborohu na first start wo Mmoborohu no so keke na nyi ade so ni mfiri o man ni so make ade so nyese o ma be bad say wo e curse mo didi edidi biapa mo didi biapa na edidi bianka ye na didi bianka ye no ma san de mo na etiatia so kakra de be kan so ma san re ma chegu so munum nsu agere na mo de mo na ya hunu na won kan so man nom na Mmoborohu we num bi enti me nyani na dia mo tia so o pose enyan ni die kakra on benya di national cake no enyan ni die no amanefo e wo he ma cha safa ma cha safa munum nsu amode mo na ya hunu me pattern we videos ni bi ama me sam bebre mum prema me pe videos mame obadi awe hu ye mobo no man ti ase amra wow go for we mu bre me nyani ni dia mo de mo na tia I no didi enyo nyani bre wonu nsu amode mo na ya obadi hu mobo amen no man ti ase amra amen me ko commercial break aba yes na washishe da so ene die wasisa na fadie abun sama shekotu the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419 upon sama shekot to share no be emphasis and no nine. Anu kwese mo asomna doso isoro doso die Yesu onyamede wo mo na busambi mo na ya bede ewo mo so yo aji trust kwa Losem ne betimia ma yati nyamia sipa mama mali na o mo wiwe
Senya miya kwainwa Ewompa se Sola dosupa Ensu Echinye bieni mo Ampa Ensu Ejitifo Aji Yo krom su koma yehuba Patada ya shishe krone chiwati Dosoni sebena busama sochimishe Ensuele Wajenga brini kobi kaweninashe Inaje wajisi kansa na wafaya Tobi kwana kosa ya Wawewe dunia Wati Ebrena wiedwa minia Ebrena so jidini Eyedi so nya okupo ni chose msuya Yedi be nyami adwumano Obisi ya sori bia ya sori Wati Oka wabwa Enya sori bia na ya sori ojidini Na yese Osofu achi ebreni munusu Afrena safu menina Lord tu when say Wa we are in bra we are crying ni munusu na yare ba ko chebia mani parents inside bla bedia kwa chene juma be ko yie nyami me muna mani afedia kwa chene muna dosu enye na dase mini atrosa muni kontom ponkwa na mi manye diempo asori bia ya asori anka anko konfora so dem ko jimi su menfri osofo obi ho eko wie chenye gracia to baby Asante Enterprise boda Benjamin Asante osutimi sande radio kano udiye ni pretunyu menche ni pasunti Sonya mi frewa na se wankasa frewu osofwa ai wunyuma no na bechire hwe na se wunyuma mfanya mi akwanso echese saka wasofu woni wa na bepua da sameni na kwa ai hwe tonton poni krono na beponi pamba echese ogwa sofu juma na ni wasi Wama jumane nyani monyam Wama nyami meni maguwasi wabunsameni Moza kawasafwa Dia ube dieni, dia ube shenti Eni gasi eni monyam Uyafuti na utimikano krene Wacha safu meni nase Nyamisungi enwani akume Intadia wabebia wanshe Tinyami asode mupata di hununye Onyamia so dem pata tanye Asa konfu dem share Uyo konfu ayiwanim Uye nyamini pansu ayiwani Unyuma nebe di uwa dansye Minyano mikoko bose mnye Kroma yemu Ejidi ponina Mama manina Ona wewe nyamia kwainwa Mama manina Ewomba Asomna doso dia Asomna doso Nensu Wanyamede womuna musambe womu Anubazamo Asomna doso Soya doso dia Asomna doso Nensu Wanyamede womuna musambe womu Naya bebe Yawomo sumsoyo Aji Adofu mutim ya subam Osenkenyo kwa jimana mikasei Keno bia mo pamwa ya zanya nifie kes Ai minkase na mini anumeti asio Minkase nkwanwa nimbe yadi Unyankuponi diye wonsi na chichi
Frise Doni Peguano Edian one picture Nyanko for some dear Sisado Kedian Poyo was some dear Tim Wada Di Babe Sineya. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ye do body na se. Adofonum wa agin kwa mezi agin. Ye to aso. Tie o Bible na some no kan the book of Ezekiel chapter 34 verses number 7 to 10. Tie Bible no. Ezekiel chapter 34. Bible nkasa. Verse number 7 to 10. Wasi den yo. Enti mu nyanhwefo. Bible ni ben wasi ye nyanhwefo. Anya sofo nkwa na nyanhwefo. Mu tie wrade asam. Tie mi ye wa manyofo nyina moment abeje to so be leader de. Ubedi kuo bi enu bi de. Wa je to so nyanhwefo. Mu tie wrade asam. Wasi munti o me se Mmoborohu Mu Nhyira no. Bia wo adwuma da ho de ma oman no e ma oman fa ntu bafra Yes. ho de ma asore Yes. e ma so ni gina se asore ya efiri obo ade asore ya obo ade ahwehwe se nipa meji nwunu wase ye fadum. Yes. Di nipa bi obi be pass through akọ heaven no obi nso so nya asore nim tie my brother my bofu Yesu Kristo ma wasore nyina so no tio odi nyina so ne ma me pese be ko sesi a na me ma punches no ha na fo betie Bible ni nsam o se ye nyanhwefo Mu tie wrade asam. ye nti oba ade asem Se me tie si. se wono Nyankopon so ote asem Nyankopon na asem ni Ampara. tie Esense. o se esanse Enyan adane fomfa ade. se sei obi afom nyan no adane fom fa de obi adi te pempesa sonso no Na me nyan adane ewura mu aduane. enne chese o hawe dam nyan no so no enna mi kire bi mi yi bi a kire wo no hawe dam nyan no so no hwo wo de hwo wo de hwo we mu no bi so man adwuma se dem bia e se otimi nya bibi from oman no Enam so mu ni hwefo. wo mu ni hwefo Ya no be. Na me nyan hwefo mu so ma kire kwan. wo mu store mu go street Mu so ma kire kwan. ye mi so ma kire kwan Nyanhwefo mu yam ho. enyanhwefo ni ye mu yam ho Na me nyan ne de. no onyi nyan ne de Mu cho mu nti. ye nhwo mu nti Mu nyanhwefo. Onyankopon se ye nyanhwefo no Mu tie wrade asam. o se ye nti mu Se Nyankopon sie ni. wankase mu nti Ezekiel asem o se ye nti Onyankopon asem Yeah. Se Nyankopon sie ni. se Nyankopon sie ni Me ne nyanhwefo ni nya. oni ye leaders nyanhwefo oni ye nya Me bu se me nyan wo mo nsam. bisa enyanwe omani di bia wo ye nsam tie me nkase sista kwache Tabi. but church die asese ye dwini we mu ho oman su dwini we mu ho o se enyanhwefo ne dai Me bu se nyanhwefo ni wo mo. obisa nyanhwefo obisa nyan no wo ye nsam Se mo ja omo ho adwuma jo. se ye jai enyan ho adwuma yo hwe ba ku bia se mo kai but o mo nsam fa me ko back ni entie wi anu ya basa beto aso afria fa me ko back ye wi ba beto aso afria papa we my voice nemra papa we say bantese na ka we say dai Me a cripple and blind. or ye cripple and blind Na me ti won kapa kwai na menya always Peace FM 104.3. Na me ho ahenya me adwuma me evangelist. Me mpesa mesra de enti always my God is my God. Me nya bibia me de Awurade ase. Me nya bia ni a me de Awurade ase. Thank you. asam we adamoso to my Ghana su I'm not a politician also nya bidia Enyamiase. the Nyankopon ase wanya bi so ani a Nyankopon ase. etika we ne wure no e me hye o man nim president we baaye no amayofo we baaye no ena ma yen ani ni da so no efe busum bia no ye benya ni da so because me sankofo benya ni da so me nchen a omo won 2 times a year me April no ena me no October me chentuma me pese me body me kase papa de bi me be famous okwa me so my side we yan finhie aduasama mi mpacho me senya fe na me be edin wa ne mom ani pun konta se me nsanso won nyina won so etika me ye no sabi ahia na wotwe na sefri nipa ne nsam so ogi mu firi me nkyai na ogi ntoma na ogi bayere
no just say ni fa bro fi mi nchen ya acha na watwe na sa na cause obi so asom no bi so asom no bi so asom akwa na sa besi mi so biom na besi mi so biom ni e de kosa eti se amani so ye bi aka ho a oh ebe mami ma fa mi tum pefra amani so be asum be dwom yes yeah meni nya hwefo na nya wo ni nya hwefo na nya o mebusa enwan wo mo sam o to be bisa papa wo de yi chefe o ma chi bibra omo to santiwe hwe ye de hye no hwe onu kotodwe no de hye mpaboa ana ne nsa mum hye mpaboa ete nyamna man wheelchair o ba o ni wheelchair nyina mi che wheelchair makoma kwa duasa no mojai omo adwuma mojai we mu adwuma yo hwe ma mi ode ne nsa ene ne nsa ne nam ana mu yam ho meji enwan ne fi akosi we o ma we ekoyie wan na ka cho se de be na ekoyie dabi oye nenu dia da so da na hum chapter 3 kena hu che wo ye no beto Isaac ne so ko Isaac de ono e ba hye wo twa kire bon tiom don ban mama check me say yo adoye ne bi say yo adoye tie wasi due moja kuro wasi o man ya dani moja kuro atroni awudi ayo man mu ma fumfatu ntwa wo wasi sadie we ye nyini mobrofo wunti na wiya na mu wiya ye ni nti no anya de o man na bebere se be free yan so da en free yan so da bi tubati ye wa japade nsu ye nwuna no ye wa japade nsu ye nwuna no en we yinyama na bi mame yinyama ne ye no mu hunu na me nkase me babe na asofo bi tibe bi dimatam na akwadman ade e chen kokrom no o chen bedwam yesu che nyama mani patitas no oka ode pan no nchira no mawa oka je se hia no da bi achi ha ka me chawa de bi wa ka mi yi chairman mi yi ye no mi mabo me hu dada matete tight bibia ye jeje no ane ye dia prepare san yem dada etenye frem be yi chairman so pes kan fa mame etibi ye no senchofo be bibisa me kwase sa de na me ko yi chairman me ko yi ni frani mami munyi mame na me nchawa de bi wa chairman mi yi no mi yi we na mi yi no ono ana mi yi chairman na mi maniska yeah chairman na mi yi no chairman na mi yi no edi oba be ji Mmoborohu wo de manen kasa ono kwa kati we no na so npa fo kwa ye omo se bi ko yi chairman ko yi won wan be che won ade na so ma ye chairman makasa ne mra ye da wase ye twa homam na um dia che eneme e dia mayen hu ye mopo na mbre nyina ye da wase untwa bi da o se mi ntwa bi da ene na mi ntwa bi wecha it's bompaye Pauli bompaye fecha se niame ye bi esu yi oba de nshira so ma ye da wase se afibia no hu ye mobo na ma ye papa ene asafo yi eboa ye ye da wase ye twa homam na um dia che eneme e dia mayen hu ye mobo na mbre nyina no enje sa mayen pepepe ma asafo na hoden ma papa hoden nya mbre nyina no ontumi nye sa mayen ti ye twa homam ma che enema ne dia mayen amen Chebia stay bi facha yense watwa niema no enso ni mo niema wa nemu mu no ye dia no beka eden a kirew entuma wa metwa mi nko ade ne je se mahu niema na no ose metwa homa mu de ne je se niema no mahu no amen ye da se ya wa da romanti mahu amen entino ebe ya momfa no endika nkotrase na nananom de omunya we because we do di mukra na se na okay we di ka hu ni na wi dada entumani ya mpem yensa ni 3500 emono nso na wa no 500 ana tinananom madawruma nana we di me nsamo Hallelujah. Ezekiel chapter 34:20. 34 verse 20. Tie Bible no. Tie
nyankopɔn ka kyerɛ me nie me asɛm nyankopɔn aka matini me bebu nwan a wadɔre ɔso bebu nwan no ɔma wadɔre sradeɛ ɔma adɔre sadeɛ ɛne wɔn a wɔafɔn no ɛne wɔn a afɔn no ntam dan me mpɛ sɛ menim asafo ma yɛbɛdi menni odwan bi ntam dan ɛfɔ dabi ɛsiane sɛ mode mo mfim yɛde yɛ mfim ɛne mo mmatire yɛ mmatiri ɛsunsum wɔm na mode mo man apempem ayarefoɔ no hwɛ nkwalaa bi yɛyi nkwalaa bi akyerɛ wo nkwalaa no ɔmo da faako hwɛ sɛ no life te sɛ voice ba wode hwɛ bibisɛ bi mfie ɔmpɛ sɛ ɔbɛdi fɔ ɔno di nyankopɔn ahyɛdeɛ so sɛ ɔbɛhwɛ akwadaa wei deɛ na ɔbɛyɛ maame woba no anya how many years 3.5 years fashion ne nsa maame wanya how many years 10 years ɔnsɔre ɔte hɔ se ya no oh hwɛ munyai obia momfa bonim la na yɛntum yɛmfa ma mo na mo a mo nkɔkyɛ anyɛ sɛ obi bɛnya bi akyɛ obi mesrɛ mo anyɛ sɛ obi bɛnya bi akyɛ obi because obi ba bi ho ɔmɔ bɔ kyɛn obi ba mesrɛ mo momfa mmra pastors elders deacons minti mmra fam fast ɛnneɛma ne ɛbɛ ɛfɛtie mi yɛ wae ti wei maame wei sɛ nkoko pie wɔ amanɔne opie o US anka ne ba wei ɔwɔ mu sɛ ɔnyɛ ɔyɛ ade so but ɔman ne pɛ sɛ ɔbɛdi ne ho fɔ eti maame wei bɛnyi bibi efiri akɔla wei ho ɛna ɔman nso n'ani bɛdi akɔla wei akyi because next week ma bɛyi bi bɛyi saa nkɔla wei mu bi ɔmo amanɔne a ɔman no ahyɛ da prepare ama nkɔla wei ɔman na hɔ ɔmo de da hɔ sɛ yia but yɛ de mo for training mu ama ɔmo anyɛ timid ɔmo anhyɛ da anyɛ sɛ yi yɛn deɛ no yɛn bi yɛn timi yɛn ni titiɛ bi adi mɔm eti ɔsiwusu a sɛ osiwusu ani sɛ osiwusu ani eti adisu adɔman ni so eti amanyɔfo mu nwie bibi a o mu ni bibi a kyesɛ mu awie bibi ɔna ɛde kɛse dɔman ni so ni ɛna mi yi na di akyerɛ no Proverbs kɛse ma kyerɛ 28:27 duɔmɔ ohiani no eri hia no ehia deɛ oyi n'ani firi saa nkɔfo nnuabɔ pii wɔn si ti nnuabɔ bi da yɛn so nnuabɔ bi da ɔman Ghana so hwɛ resources a mo wɔ esu yɛn hu yɛn ho ano yɛn hu yɛn ho ano yɛn hu yɛn ho ano kɔfo bi brɛ wei demonstration kɔ so bi eti sɛ kɔm di no wɔ super wɔn asate kɔ so demonstration eti amanpanyin anya di abewu sɛ ɔmo kɔ so demonstration but nkɔfo bi sugu ɔman so ɔmo sugu ɔman so the kwale wei kɛm na ne maame kasa bi na nkɔpɛ bi wai bi sika saa kwale wei di kɔm no wɔ keka mu a ɛkɔ so problem de ma country no ɛtu yɛ good kura na ɛtwe sign woyɛ good kura na ɛbɛtwe sign because wonyɛ nhunu mistake Deuteronomy chapter 15 verse 9 hwɛ yie ɔte hwɛ yie ɛne makoma ama asɛm no bi ama na wɔn tiɛma nsuo na nkɔla wei yɛ ntiɛma mu ɔba adeɛ so ntiɛma na ne bɔne ama ɔman ni asɔre ana ne bɔne ama ɔman ni asɔre twɛw ɔba deɛ hu yɛ mɔbɔ ɔma nte aseɛ mmra ɔmfa ne sɛ nka wo ɔmi adwene no mesi wɔma ɛyɛ mmɔbɔ wɔm ne yɛfa mmɔborɔfoɔ ɔnkɔ no aba wei akɔla ketewa no ɔte ɔno n'ani afra o ne kasa ne wɔsu hwɛ obi ba na ɔda faako saa ne nsa koa kyɛ sɛ ɔbɔ adeɛ nwoma bɔbɔ small boy ɔhu adeɛ yɛwo no ɔde firi yɛfom na ɔde aba tumi kasa ne wɔsu kasa deɛ ɔte ɛyɛ asɛm o ansa na mekɔ kyekyere werɛ tena mekɔ akɔkyekyere abɔfra no werɛ kɔla ketekete ɛbɔ bi na ɔsu ɔhunu adeɛ
so for na mo sori a mo fa ni fra for mra mi ni yem we do so mo bie na ni obetime hu We fresh. Wow. Enyo bia ni esi o si betime bie na ni. We se mo ti ase se we ska o yamwa se obenya ni je kakra ni je bedi mu pe o man fa ntuma befra. Oh. We so aka fam no osi wo. Odi nyiri. Hey. We oda faako. Ya baako na dawo no. Mi bie mi chese enwan wo ba de huma bobo. Huma mobo. Na me dia me emaya o ma wusa nkola we mu no ana esese ye bon aba so because obi awudu aka na no aduro. Okuma kola no. Sankola we mu bi wo nchen ya wu na we kasa ye nhira and so obi be ka cho se we ma ye curse. Curse the man mo so. Oh yes. Because o man bi ahwe nkola we mu mene nkola we mu anyani je wo mu yenga na de wo to ade na wa be top problem wo ba busam jam. Ya wo han mama you get any good leaders intinu no aba busam jam. The mine and make sure na me say mine no a Europe mine am ko bo bisa wo nchen no o mu ntu nkola we jeje. That's the reason why ntia omandi because enima Japanese yankopɔ de man o mu ni bi enso o mu koso amu tibi titomba wura mu hwe nkola we ni asakwaje bisia from nchen. Proverbs 11:24. Proverbs chapter 11:24. Obi o pete. Bible so obi o pete. Okoso Na dore. so bekoso dore. Na de odi ado Na mo di ado na mo wa Japade ye tiska so ye brɛ so no. Ebe hia no. Ehia yan. Tiska so ye brɛ so ehia yan. Inshira kra be don srade. Bible say inshira kra be don srade. Na do mo obi mi no. Na do mo obi mi no. Ono so ba mi. So ba mi. Usuba me ya wi ani aba church mu we wura church mu no kai agigidi akase gigidi akase atiri mo din na ku on Enye se o ken papa. agigidi akase atiri mo din Trimodin. timodin o ma no makwa ba ko bi ese wo di si wani so Yes. Bible akache wo so di si wani so tio Okay. Yesu na kasem we Okay. ode ne de to ni wu achi okoye no ana smartphone so be kai me ba Yesu die no so Yesu be kasem bi we anu ayi mu boyfriend na mami o the book of Luke chapter 14:12 Luke 14. Yesu ne kai Verse 12. Yesu ne kai Was here for the different. Yesu Yahshua Messiah o se den Here for the different. o se here for the different Na se o se. Na se wo o se de o share no se. Se wo topo na o wia. se wo to pra wia Ana enwumre a. Emfra wo namfo. Ana wo nuanom. Ana wo busuafo. Ana wo fipamfo. Adifo. Emfra won. Dabi Na won so amehia wo bi. ya we de Yesu ko se ne to pro nkofre ye namfo a ye nim wom onwo bie Won so amehia wo bi. aba Na wo nya ketua won wọ́n sam. sẹ́ ni wọ́n kyerẹ́ no wọ́n tún sá Fred owó bi nà ní sẹ́ nípa kún ní owó bi ẹ̀ ní wọ́n pè bíbí ẹ̀fẹ̀ ní nkyɛn. Yes. Because wọ́n ní sẹ́ ọba o party n'ase a kwan bi aso wɔ kɔ a ọbẹ̀ mi gya envelope ayé dẹ́. Atoɔ. Nti bíbí a odi bi a wɔsɛ tuya ka ma nfa so wɔ so. Che se wo beton ama no. O bɛ tɔn aduane na ma na di. That's the reason why nti a fro nanfo. Fro ko Fred. Yeah, envelope. Wɔn ti ɛ yóò bi wɔn wɔn sɛ mi maa nkɔtɔ nsa fro bi a na mi to nsa na kyɛn ma na mi de ma. Mɔbɔfoɔ na. Yes. Me wọ́n ti ma se wọ́n ní nkwa nfa so mbɛ wiase. Oh yes. Ne kyɛn ma ne ma wɔn a ɛyare na bi. Yeah. Wɔn a no no so ni da so ba mu wo de sankenye branka beti nsama no oka ti ye bia mo so asebi. Oh yes. Anade ni beta manfo ti ba bu ne Wo verse 13 no. Na wo topo no a. o se wo topo no a frehiafo. Ebohiafo. o se frehiafo Mobuafo. me pacho ye nyimra sankrofo ne ye nto nsamfra o sam nam cho ba bu na Wo topo no a. o se wo topo no a frehiafo. ti frehiafo Fremobuafo. o mo na tete fam no Empachi. won se won the crutches empachi Enifrafo. Na wenye nhira. ende be mu wenye nhira. Yes. Ende be mu wenye nhira. Every say. Wo mo de. Omunya Woni betua wo so. Omuni bi bia envelope bi omode mame. Na atenifo sori mu. Mo so wugi tum se owu sori wo ho dia. O se wugiri sa temu wo ho dia. Eni atenifo sori mu. Atenifo wo sori mu. Betua wo so. Ye betua wo so ka. Di onyankopon hyehyɛ to ama. Oh yes. Etia no na ye na James. Any ye bra penyin James epic the book of James chapter 1:27.
James 1 verse 27. Was onyame so pa ho tie. Was onyame so pa ho tie. Na hu ni fi. Na hu ni fi. Adenya kupani. Adenya kupani. Ene se. Obi ko ewisia. Ye ko ewisia. Ekunafo. Awu ma hu hia. Tu wi anu yi ekunafo no so ma me hu ekunafo na nu so guo. Wi ekunafo no so ma me. Anu yi ekunafo no nyina so e baaye. Wow. Anu de. No yi ekunafo e baaye nyina a kire no mo so hu se etonse fra ekunafo. Yes. Ebi fifi church akese ni. Oh, yes, okay. Na bye. Na so fa betra ka kire me se. Enu kwa se me ye ne sa. Na osi ye ne say. Osi me nkwacha de no. Me nkwacha no kokuam. Obra mi ni ba bia bubu ani no wote. Iyala mi ni ba bia ni freni no wote. Ho ya. Enya twum. Nya twum. Yesu chadua na me ni pa 3000 adi. The infant the first one we mistake. 5,000 so. Was I mistake? Oche wasere so. Ko bia fie di command. Wan ko bia fie amfa command. Ye mu se woni ma ye o ya do ya no kokuam no. Se me yonko brabo na minim no. Minim ba bia ote no. Ona me kwan na do kokuam. We mu de minim wom. You don't know they are what about. Minimum into in Bible said tonsa intina can look ni chom biom listen ti aye tie Bible na down so we can transfer nya twoma babata ho mate sabi mpraduasa ewiase e wo no hwe se obi te uti nya twom na wasofo ni bim wanya na meye no na nwanwo ya because obaba abaso ene tie mi wa mi nya obaso bo go se wiase no se wo nya yere na so ba no antimi anyem no woni ne ntram fie dudu wantimi anyem na ma anwo na onyonko be kire nyem no a wo si akwara na achiachi ekwa wa nyem no wo si akwara na achiachi so be kanfu sa kwala ho fe no obe woni na tam finhia dudu wantimi anyem na ma na anwo obi ba ba nyem na ma na wo ya wo se we mumu de wa wo de na so akwara na ide achiachi achiachi kra wanyaba asho achiachi kra wanyaba nya twum kasa we free say new kwaso chenese amen kwa chenese anam se ye nyire master ne kra o nyina sire so no cheme nipa 3000 na so asa cheme nipa 5000 one quality mistake no enye sa no pa kire o ya doye no a ye ma we kukuam no eye individual nipa minimu no na me kwa nche di ade na koma no kukuam se me cha pastor mensa de nu kwa se mbe jana se pastor mensa beji 1 cedi minimu no bani e wodi yenim titie look no wose sa wo topono a wose wo topono a wose tie frɛ hiafo e pa cho da bi wose kwa hiafo nchen frɛ wom da bi kom nchen frɛ wom o da wose kom nchen wose frɛ wom nti Matthew ni han so so dantam wo ya ba ya no kukuam no enso so ye ni individual kukuam asam ana we ye nipa pempem mini ba bi omote mini ba bi omote tie Bible no what's frɛ hiafo emubuafo mpache nie ni frafo na wanya nhyira yam frɛ wom minimum dabi frɛ wom tonsa frɛ wom yes tie Bible no what's tu tonsa frɛ wom dia na se fe na omo ba abehunu wanya nhyira efise woni de ode betua wasoka omo nya katua bia de mawo nya katua bia de mawo onyonko ne koto gesi fam no ne nkwa na nyina ne koto gesi fam na mo de asema papa e kan sa nyam awrewo a sambo papa ne weni bi no muntie awrewo nya awrewo a sanko back to papa no mu yentie I was saying, I was where they me a cripple and blind. Now, me tiu kapa Queen Amenya always Peace FM 104.3. Now, me watch ya me juma me evangelist. Me mpesa mesra di always my God is my God. Me nyebidia me de radiasi. Me nyebia nia me de radiasi. Thank you. Asam way. Adamoso. Edayenso. Some Timi ma onyankopɔ mebu me ni nwan mu e me fam die no ese me ye na members ne timi nyam mfaso otota ya tibi inshira breno do won so amemma ne amana hunu say na sade yo so say wo ye so tincha dwene obi hu ya wan sori bi o mu asika fu gumu no
Gumunu, Tom Maquine Pa, Manchester, Romua, Mr. Cambro for tension, why you should be bad down. But so for the Biam, you so see the mono, see the Mla in some, see the Mla in some. See the Emla in some, about the way we are about. I mean, Omantias Emla, or of us would tell me now. Me patch up, me treat you was so. Nemo me Mmoborohu Mu Nhyira, say Mmoborohu Mu Nhyira, and we are Jini now for one year. Try so be ye be. What it? Try so be me NGO be out. There me and crank perform yes on comedy NGO best. No, me person in my dear, young possibly may me yes, me ye. Na me say do on obebu obi I don't have problem. And na me bomb what the body already mom say o mine mom o mine yes I dey way. Na ye ka wani je beba. Money be J. Eni je beba. Eni je beba. Last 4 years, Nkumas na me here no. Accident way. Omo de I no prepare mama. Omo de a friend say obi a no anya accident. Here wheelchair. Yes, I go pretend. And you get too young. And nobody had any. Patch of my follow them. Girl, I'll call university. I will Legon. Or see your cosel, my make Naka akukuno. And Rankua. Now the same time, 2020. 23 years, on also call secondary school, on also so kakukuno. Timi kwa ene bisa mi say, the accident for na wo hwe wo mo wan na bua. Na me kire ba ko ka me ho say, onto ne bo na papa ba be ye achede e wa ha. Na me di obi bai, na nipa no to me kra ntene. Ne nkola egu no so doso. Accident victim support to me hwe no. Timi share that ne che papa. Na da ne bi kosra grass miller. Grass Miller nante. One time, say Grass Miller nante. Ne man so go school for free. Ne man go school for free. Eti me koka chere me nkofo ni say, adia papa ye yanke be ya on the 19th November wo Fiesta Royal. Ka yen sheda nyi ni nkire Ghana for. Say accident for ne Mmoborohu for disable egu anyina no. Ka yen yi papa we nkire. Na any example emfama asole to e wo Ghana nyina na nka wo mu nsua na no so be boa ma adwuma na e de ben akofom de me kan na ne say papa onyame nhira na Grass Miller ne accident no hu ya eye mobo na oni boafo bia na so be ne be share papa nsa no enne ono so wa be kan atiasefo ho me si wa be kan atiasefo ho na me yosofo me papa ni me koto esre nyankopon enhyira edema no se obo ade osra ne ma ondi kan wone so ondi kan wona sore so ondi kan e wone sikasem so na Ghana ha opo bi so ahyira na pagya na on sha ase wo papa ho wante me si on sha ase wo papa ho many accident fu e wo Ghana nyina bolga wale se wo kohwa e mobo many o nyina e ka se enne se nyame be hyira pa no be a so fence on hwe nyina fangu ne so na on kai no se bone bi ba betu no nyame on tini fanfrim na sori manyina de omo nsa ba ye bia na enye yie e wo Yesu Kristo dinimo e wo bo ade dinimo amen papa nyame nhyira wo bebre awmachi na mabeduru ha mamba nke be me ya accident fu anka me de ba ha no ka wani ebe mobo mitumi fa wo mba de mi hu kwa ya so saa me ne papa yi on the day on na status so de mi hu accident fu anka me de ba no e doso che se me ba na da papa ase Grass Miller nti ene wo mo aka ya living ya wefo o ya me hira mu bebre he mensu and one coming papa. That's you. Free mo. Papa, no to me nante to me nyare to me tenene mu
no de dua ne nam papa yi na man no wheelchair e wo Kumasi otumi kotu sole papa ya me shira nsan ye de ne code 37 ana omo cooperative no ana obade admo isi watimi agina ye isi watimi atre ne mu nti abetu ebeka ka obetu atwene we nya mpaebo me hospital asem obade enhwe osomai ai oda kokotres o inscrevia fechira papa mame amen osro yene se wa hunya nka na ekurafo mobo ene me amebu buada fo amen ye crusade o Kumasi ye tameto ne papa de me bai tameto ne sasu de ko me fede me kwatina hwili mu se bam me ba obeso mu nsu afiri na ma ye mo akwala okura no nso afiri mu akwala okura no nso afiri na ma me ko rent da ma no se me ja papa me di me sali mu me manyina no go school na kin go school anya papa kame boy de me ho na me ni da so nyina asa ena me ho ya yefe ye papa wo de ayefe mum ba di Israel onya wo kase papa mama me na me ma ya da wase wate ye aye o my uncle why Hallelujah. Amen. Verse 2. Monswam hu ni so abia. Bible si yenye dan yensie ye hu ni so abia Sana be wie Kristo mu na so ade be me wie Kristo mu na so dio yes entrance in show say mu ye 2x4 3x3 2x4 what famu dia Bible asem no okase James 1:20 was nyame so mpa ehote na hu ni fi ejanya kupanim ene se obi kore wisia ekunafo awo ma hu yam no ni on free wiase kai no free wiase kai yenya do ye nsan trabonim dabi eti preach na okwa me preach no o preach na word ne so eti practical no say dey edi akire ene ma wo na mo nto no wutu ndi agina wo na nyensam hunu bi saa o dabi o obade hu yamabo amen ye yi videos mi cha o reba wo me na yo awra won ko a because e people dey ade be gu ye nso no aya ade so asa amaye behind the scene nkasa no enough no anu dinche we oh yes behind the scene no eso so no make can say nyesi mi be wie be sraw machade na wie ife no obi be kukuru bi sade abra me mon corporate the Methodist no Pentecost no mo so twem nkwezi omo ya krado so meye so me yakase no aha obade hu yamabo amen Uyaman Kozongo communities. Yeah, they are ready. Alajimo. Yes. Malam Yaya. Obadi hu yamabo. Amen. Ti me semu bebre. Me yenu 2 times. Yes. Next year, May 20th April. My year Passover there. My be year October there and September. The tomet mudi. Ya mudi mun preach la mun ka dia mun pe bia. Asemu. Ah mun. Te wa de no ho se na maka no. Wanti mi anyem oba no. Wanti mi anyem no. Obi anyem na ma wa. Mun kwa dia abeka chere se ne na achecha. Ekra wa wo. Yaba. Enya wawa. Wawa. Hallelujah. Amen. Amen. One bunny and come. Media dear Nyanko. Yes. Doesn't man. Proverbs 19. Proverbs chapter 19. Verse 17. Mmoborohu say, watch Mmoborohu mu say, Mmoborohu mu or the family urade. Na the odiama obehye na name. Obehye ya name nti be church members ya wo obehye. Oh yes. Obie no obebra to. Ah, the bida. Eti amani hu tight so mfa so. Yes. Amani hu obade hu yamabo. Amen. Mebe ka se mi won. Na so mbeka no. Mesem bebre. Esram adama. Aya mbeka se. Mesem bebre. Esram. Insembi nkoyi. Yanko the book of John. 1 John chapter 3 verse 17. Yeah, never point to.
verse 17. Dear owo wiase asetena de. Bible so obi owo wiase asetena de. No huni nua hia no. No huni nua se ne ho akere no. No bon ayamonyono no. Na obo nua no ayamonyono no. Onyankopɔn do to mu sɛ. Onyankopɔn do atu mu sɛni. Memenkuma. Me nua no ma motie me. Mom yemfa asɛm anatachema no. Mom yemfa asɛm anatachema nkyɛ sɛ yɛ Kristofo. Na mom yendo awɔ de yom. Mom yendo awɔ ne yem. Ɛne no kuram. Ɛne no kuram. Ɛnyɛ anohunu. Dabi. Yɛ no wɔ ne yem. Do wɔ ne yem. Yes. Kan quotation biom. 1 John 3 verses number 17. Verse number 17. Tie Bible. Dear owo wiase asetena de. Owo wiase asetena de. No huni nua hia no. Na wo nua hia no. No bon ayamonyono no. No bon ayamonyono no. Onyankopɔn do to mu sɛ. Onyankopɔn do no atu mu sɛn. Memenkuma. Mom yemfa asam. Mom yemfa asam. Anatachema no. Anatachema enkyerɛ sɛ yɛ gyidifoɔ. Na mom yendo. Mom yendo. Awɔ ne yom. Awɔ ne yem. Ɛne no kuram. Ɛne no kuram. Mimi nam nkrofo kuro so preach no. Woni me fra Onyankopɔn de afrɛ me. Dabi. Me a preacher, be a smafo. Yes. Etwi akra ma obo ade. Kede me nua me na ni bi so ye me. Esem bebre. Asem we yi epie pen. Empanyimfo bi na frɛ me tu me fo. Okay. But this time around me bokoko ba ko pe wa. Kokko na me bonini. Kokko na me boni eni. Ya kokko. Me sem bebre. O me dafo. Mum ye momodin ye mo sabat no ban. Yes. Ba bie nu a kyerɛ sɛ ye be baako a. Baako sɛ minya masɔre na memra. Na mpɛsɛ me di asɛm we tudwa. Me nkɔ azie da. Dabi. Na me nkɔ bi su da. Dabi. Nti obi ye na dwene sɛ makɔ bi da oboa. Me sem bebre. Mumma ni nya mo ani gye. Say me nan keten. Wo yusu wedding keten. Me sraw. Bible say what ase na so te prophecy ase a. E say hu ni say ye come mother church anya azie. Dabi. Me na for mother church na. E na pa che mo na Nyankopɔn ni mu fira ase. Eti Moses Nyankopɔn ma ne kwaje mransam du no. Na ye azie. Yesu ba ye obe preaching or call me that sorrow John 4 verses the friend saying Luke chapter 4:16 no Luke 6:6 no me pacho Mark chapter 1:21 no I want saw them na ezi I saw them kakari me mpesa mabodi ubo mi din. Oh yes. Me pacho yima me na mention ade bi. Okay. Me that sorry through faith apostle Kwadimane ne nkeka ho no a ye from se bombra fi na mo sofo will never accept it tieniye adentra oje correction Sir. Enti correction na ba be ye bonsam de no aso ne nan sa kokwa ya mantam no wo jai no adidien o mada but wo as an individual wo sa church nketenkete num no wo de wo ye free because on your correction Sir. Enti wo dwane na je wo kra nkwa but dwane the mother church Tiniye efise Nyankopɔn asafo eye baako. Gary. Yemra is the on. Edi asem grani. Ya gwade. Tie mi, wona munya botre mami. Yemra SG. Eje say wo se meme ma. Na correction akyekere me. Bonsam de akyekere me nan. Ti members ninjai living ya we no mra SG. Double. Yenkoto ofene ma wo. Mudia mu to ofre mama ye mudia mu enya bonsam amfa kyekere mo nan mpacho Onyankopɔn frɛ me sɛ me hwɛ ba bie nu a ya tworo sɛ be menafo nyina yankɔ azie dabi na isa for so nkasan asema beka we propaganda work pa na we no when what for this video when afford the mama you when afford the mama what for the we so the mama just ba bia ba ye dwuma ni o se yenyi bobi kira bi bobi mo na me enti wo se SDA nso memene dan sori ni bi ho a omuti bi cheche nkom hyem okwan agyeman nom ne ade e bo ho modern bes wo meka no kra I da so pick free SDA ho straight and na say wo mo mate wo ho free SDA mu no it said the divisions they from offshoot for no so enam so wo free SDA mu na ko enti no o use spirit of prophecy books no it wo so no so chirechiem pepepepe bet onya free SDA eti no kra safo no
and a kwanya first they identify who say no asafo no eni. Yeah. They believe in Jesus Christ. Yeah. They keep the commandments of God. And they have the spirit of prophecy. Niyama miensa we so church ni bia. Untimi friends on no kore asafo no. Because nyankopon no kore asafo no. Said they can say a global. And no na ye nyankopon the mouthpiece a odi bo wiase kokko. It is a what ya sorry why ade mo e wo Ghana. O headquarters wo Ghana. Togo kura woni bi wo ho. Cote d'Ivoire woni bi wo ho. Uzbekistan woni bi wo ho. O be fra wo so we no kore asafo. E be no no kore asafo amana yi. Minia. Awon ya na emu. Awon ya. Na mu the whole world mo baby a. Isa wom. Mr. Bebre, ba min ko to Bible nkyerɛw. Ade a wo yi. Wa onyame bebre won ma, me fe na me ba ye ho adwuma pa. Awon ya. Awon ya de awon ya. Se mo wi adwuma Nyankopɔ se mo me ya. Akiko jina boti preach ni e bossa badin an ko bi sakrama. Dabi. Nti hanen se dia dance ya se mu nya adwuma no wi. Oh yes. Se mo wi adwuma no dia ene me yesmafo a Nyankopɔ so me dae. Onwa azi o. But one can't tell me easy. Now, you know me, and it's a bit busy. Debbie, I'm telling you, meet me yet, Debbie. It is a winning members. No, you tell me a small more dear. Young small mamma, listen to the Bible. Young put the book of 1 Corinthians, chapter 9, verse 2. Dear Bible, verse 2. Dear. Saminya osuma fo eme me wa kwaji mami wo we saminya suma fo ma azia modem ya suma fo mamo me members na ya me ni our members dem ya suma fo de ma wo efrise dia me suma fo ya esu anu ya awadi me yi kra de mami me suma fo ya yi mami yi me members man me suma fo ya esu anu enemo anyway ana wo si o mu nya ma chi di no mo mra azia me suma fo ya esu anu adwuma na me gusu ameye no yes mesuma fo ye nso ano manu ya be ya kire won o se ya mi ko bi mi akonta che oba de suma be wiase ye me ya nini omunyan mra usu omunyan no mra na ye ni ye headquarters wo Ghana na bi ni Togo ebi ni wei oh edi asem kura ni ma min kan se min kira mo ma min kan se min kira wa topic no anya bedane yifri su mame tie mi ye wa the book of Matthew chapter 20 Matthew 20 me pato verse Bible bobetum adwayefo Yesu Kristo ne kasa asem so ti asese o si Yesu Kristo si bobetum adwayefo oso ni tso ni pa bia oso ni ne ye kwanti so ni pa bia oye fiewura ofredi na potututu ofredi na potututu so okoba adwayefo pa awoni trom oni adwayefo dia no dinan oni ebi dia ni nyo oni obi dia no dinan o ko bebetrom ana odom ko bebetrom no ofredi be ye edo etoso miensa ebi mu fredi 9 o'clock anopa eko hu anfo so jeje twa so ana o se ko hu ni san ko fi jeje kwa so ana o so se mo tu ko bebetrom mo mesi ko bebetrom no dia tene mema mo dam so dia tene mema mo okobio o san ko biom edo etoso nsia ya ene dia etoso nkron 12 o'clock dia etoso nkron 9 e fa 3 o'clock na ebe ye do etoso du ba ko no na do etoso du ba ko e ye 5 o'clock no ofredi okohu afoforo se ana okohu afoforo se o mu jeje ha kwa ana o so se ana o ka chom se ana mu jeje ha na adechie nyina wo ka chere se owura e won no mu be yi anu se obi mo ya pa ana o so se azifo mabo bi pa dabi tiegesi ye mo tu mo ko be betrom u be yisu mother church kesen isa fon kasen mi wie mabo we bia wo kan se enwambuo ne amumubuo enwambuo omudia umponchi bu ayira ayira umponchi bu ayira ko we tie Bible verse 8 tie edu anumre no wose edu anumre no bobetru owura no ekeche de bofo bi se be 5 o'clock ake 1 hour na sisabo na do na du ewie na bisa se die na asi anopafo no o ma bra yes asi ma bra munya mutie yeye die wase utakari ubetra na okan se yesemo yeye union na nkase ye nyamra azie atimi nye yesa na mu ye betinya ye Sabbath union ye bo Sabbath ho ban na mu nsuo nyansa na mekase o mu nyai amra sore no Wati Roman for timi nsuo nyansa hu ni se o mu timi fama te sleep Roman president nye emmom etom beti Christian council muti o mu muri nyansa nkase ye nti Sabbath union mu hunu sa nyansa ateka kese meme ma na meme se ndo mo nye den omra na tema na mi jabo ti preach no minim Sabbath it means munya adwuma ni ye munya ye no afford we di amame wo di tie santi tie biom wa ti asem na kan
So woko sa member dan sorry through faith apostle Kwajima ne nkeka ho no a ye from mo sabo mbrafi na mo so for will never accept it tieniye adentra oje correction sa enti correction na ba be ye bonsam de no so ne nan sa akokwa ya mantam no wo jai no adidien o mada but wo as an individual wo sa church nketenkete num no wo ye free because on your correction sa enti wo dwane na je wo kra nkwa but dwane the mother church tiniye efise nyankopɔ asafo eye baako enye no kre bo ba bi o se nyamuo no quotation ta we no me beto me ma yemu adwum wana afọ de ma me ya ma nim wa ayo trim sa kwala ton wa betra ka chem se me hwe enya nwanwa ni kunjimi kingana na to se me ka je se omunya no momra na mememba wana ka obama sori ma ka be hu mre da ho collection me nye collection me gina e church ne dia ni independent on collection debi collection na branches ne gino a branch no moji collection omo dia eno mo di jom live do mo di bibia yes je o ka je se meji collection ti a chechire mi se bonsam a e ma bonsam mo wura mu na emeto nhye sabat fo so en se na yo ezie ba bia mu gina ye ka se ye gba wura mu a mate mpanyifo bebre won mu a wuti wa wo kasa kra bibi hawo oh yes mate verse 16 yes wan kasa gina no se wo kan John chapter 10 verse 16 yes wan kasa gina no kore asafo ya en wo kasa me wo nwan ni bi wo nwambuo na chi a odi buo yi mu twa sa wo mo so ye dai eba mu ni nya wo hwefo sei baako eti nyankopon asafo no eye confined ya bobuo omugum enti me bisa ye nua no memre dan sorry nketenkete no se mu wo nwambuo num ana wo nwambuo na chi so far as I'm free mother church Epacho. Yesu kasa asem ne 31 AD. 31 AD as ye ba 1863. Eti eden e buo we ebe mu buo. Hey. Yesu kasa asem ne 31 AD. Asem 31 AD mo. Over 1800 years ago. As ye ba 1863. E sese ne buo, isa fon kasa buo no yo mu buo mum. Na bejina ka say yenye wo ban na chi munam wo buo num edi nchachira fo no ehun za wo sem futu agu nkrofo ani wanyu edi don etosu num du baako no emu aduma ne ye no yenye owi obetwa e ka baako o kan ma 20 no obetwa e ka baako na mu ye ese wo ni se ba bia dunu se de mudi wodi hu ma fra se de wonam wiye yes upa bisa omo ebenya wo so se wo kasa asem che mesba je se ezie omo ebenya nkwana nyankwa omo nya wi cause nye se no so di frase de ye yo mu di free de mu ye nya no mu di frase de enso da o kakraka kwato enso mi da wa kwanse na mimi di we na gum na ade da wa ni batu sesen na mo for di we ma me church members omu nya no mo mra na we do kafa two church for two faith do kafa two faith mako odan two faith church me drew hono na ye program bi na de me call ho enti nka me Roman pabo na so evangelist Fabra na say there be if you go to Rome do as the Romans do to me Roman pabo e ma na ka socks e na me wura mu na me wura mu de me de mani hunu ye e na me ka odifo pani no bibisi no sasakom no opo oditi ya so ni sisi wow ni aso de sisi ni de noko wow na o the oil anointing oil gu na num se na opugu asafoma no so wow na eni pafa we say e nyame honhon kronkron na ye but during the covid ejakwa my further research on that covid time no all headquarters true faith headquarters they also be onka extra kata de call all over the churches true faith churches ni nyina say omunya aye etina chese letter etimi sumanya stop nyame on kronkron so obedi ni djuma wow did you already condemn true faith they say men na no so bie nyai emrazi na uri fi so kan sembi o kan sembi say di okura nyankopon mra eni yesu gidiem
yenkoti wa wen mas into contradiction wo ka say so wo ko sal membre dan sorry through faith apostle Kwadjman ne nkeka ho no a ye from so bombra fi na mo so for will never accept it tieniye adentra oje correction sir enti correction na ba be ye bonsam de no so ne nan sa kokwa ya mantam no mransem duro e wo wadwini na wasa atwere gu wakoma pono so no wield ne nsasi wo so sa wo ye meba na wo so afra ne se oye onyankopon akomti e wo ho be adansi enti yen kan New Testament de asam kro no a e wo Hebrews chapter 8 verse 10 obeye den na nyankopon no kra safo no wo ba be ya safo no ba o se Hebrew 8 verse 10 na ye ni apama anano akire no meni Israel fi be pam no erade na wo se mede memra be hye won akoma mu mede memra be hye won adwene mu na matwero no won akoma mu na maye won nyankopon na won so aye me oman. Thank you ejakomna enti adofo mu tie akenkan semu Hebrews chapter 8 verse 10 nyankopon se ansa na obefro se wo ye ne ba no oye bibi e wo ho ene sen otworo ne mransem du no e wo wadwene na wasa atwere gu wakoma pono so no wield ne nsasi wo so sa wo ye meba na wo so afre ne se oye onyankopon eti se nyankopon twere ne mransem du mu wadwenim ene wakoma mu a onye nyameba enyam na meka tworo konkro na ye eka metwere me mra no wana dwenim se de nyabopon no so biu eti church of Christ wo mo dodi nyankopon mransem du no se de oso medase indi say those who keep the commandment of God and the faith of Yeshua Messiah. Me so me do onyankopon mra. Yes. Ba wenu masemu. Ono ne mu asem. Edimi bisaji Yesu sidi. Oji ni di. Indi say ya tworo makoma pon so. Ni ya tworo madwene mu. Nya wansa na aka so onyankopon de ne say simi so say be onyankopon ba. Efe o se me ngwazi. Manwene ho. Minso mi kra Yesu gidie nu. Yes. Na mi kra nyankopon mra nu. Yeah. Na mi kra nyankopon mra nu kra chem. Ni bisa wa na kai. Ana ya mawa. Eso mo woni gise bia madu nketen na wo bon. Very good. Da wo nyankopon ya wa se watimi de nketen abeka mo ho. Na mo modi some better Sabbath union. Ni entimi sa one body na o kan wa say no nche ye beja aba ho. Nemumunu yenimu nyina ya bosabat no ban. Mother church. Mother church bi ani baabia. Is a mother wo maye de ya say de me hu. Okay, am paso. Mother wo maye de ya say de. We ya mame boni pa. We ya mame boni. Mame boni pa. Mame boni. Enkrofo bi wo mu dada kura na mo ankasa kura mu ntimi mo ho ban. Debi. Ate amuntimi nhwom yie so metimi nya na yagina so musi yemra meka ho na adoma nyakopɔ de be de ayo entimi wo preti wo sa entimi nyakopɔ nim ne nhyehyɛ mesemu bebre sa di na obeye ndi wati o wanya dio me nya sure says die fo na akɔtena se mu e wana wo wanya atwom ye de abetra wo ye sa nyama no wanya de uye no asan fo de ama me cheso o ya ma na hyew de bi onya hye no ye bi nim de opa kire samom na preach 36 years old. O preach 9. Miso bebre, wadawroma, ade a wo de wati. Wati. Poto. Enye prophecy be bia ni wo. Debi. Israel friend timi angase yemra Israel. Woman kan se yemra Israel da. Na mo na mbedi nya atwum se mu be. Mi quotation ma. Utwum ta ye moa. Galatians 3. Galatians 3. Abba. Verse number 1. Yeah. Oh. Galati fo amunyin. What? Ayamwa. Emwa. Come. Hai no dani madwe. Why dani madwe sa se meka sa se mwi. Mo edi Yesu Kristo bona se di na mo fe bibia ayamwa de bibia ayamwa. Hwe me books am enye bi ni mo professor pa kotem prophet na tem professor. Mo teaching sansa nye betwo sagu e betwo we sagu so mo ye ho teaching by mistake bebre won ye ma bia ma ye me pese me ko okura ye de Sabbath nye se ye bon ban yom dia ye nkrofo 1844 ye se bi ni 1844
44 dia mudi ye Jehovah Witness mama na adani won apioni prekoria yes na me pese ka mitimi you preach Christ you preach like white you preach Christ yes I touch that ka woni bidie se woni ma ya woni living yawe na abom yidin etimi so me friends yes like white na I was sorry we no friend okwajima o tie nyanko ma minko what yenku na ka pese ka mitimi na pese ka mitimi manu se ya ye Sabbath union mo na ma nyuma so mo ko na munya honhom na na ko so anase ana mjidi encounter ya sana monwere mod honhom afrase ya mi won panifo me won afo bebre o sadia o ye and o mati o mu befu o mu sa na mo na uturi nya entimi mase nyina bebe zie da entimi masa da mod honhom afrase mod honhom afrase ya ana mod honhom ko wie si ye wo wi asafa na nyina wo wi asafa na nyina ka bi jaboti preach ya ka mi preach ye di baro ka so ko me na dada ti ko ma Tuna tete munya adwuma no nu ba bia ye. Munya adwuma no nu ba bia ye. Debi. Adwontofu ato nwum ma sori mu. Mutimi nwum twakra ma hwe ma kosi. Am se yenya ne ma. Yenya ne meka ho. Mutimi abo mo bai. Wati kura poto. Sa crusade na ba ye no. Wey eye bad crusade. Ati. Onim so oyama na mo. Ombabo obadi emfani senka na ye je adoya yi mo bibia na mo kan bibia wadan woni mother church bia mother onwene ma wo de oye mother suo be mother boni mother ne mayi edie ye ya se mother church sen ni za tibi anya mother church mo na maye mother church me se wada uru makona bra biom me nsima kase mbate timpo dada ubate na me se wo so be mo ti bu nhwam na mo ye mo homeda wo ban ni ye nko na se na mbe se kwansenim na mato da wade ya ene be da wan de hoku oba de mfanti ase mra preacher me preaching hwe ni pe bre the book ye nko Job kasem the book of Job chapter 20 ye nko 29 Job 29 verse 11 verse number 11 Bible ngasa yiti oba de asem osna asotia Job se asoti de oye no a ehira no enihumia enihu de Job ye no a edimi ho danse edi Job ho danse efise de ya na me yo manhurufo su from Job ye manhurufo a wose wo na wosu wo bre no wo ye manhurufo a wo su ne boafo ni ewisia oni boafo de oya yira no ni nhira ba me so ni nhira ye twika nko chinchin crofo close mi ko campaign for me wa hu na me ko ka sem bi mo si wei mo ankwahwe nipa ko no no de mo information be to no na me na mo attack me eya won ya do ya yira ni nhira ba me so ye be yi sa nipa ko na no me preach bi amakom preaching me preach bi amakom ma be trans ma ko trans home base ma ko trans ma ta efe be bi amodi mo sa se topic na sa ma mo ye say no oh, twice me members so. Me be no wajimi o. I'm telling you. What you mean? What in church? Ade. Oh, we teaching no. Me pass me komo. We no aba ho. Onu aba. Why? Na me beto me bo. Mbe hye. Obeti. Nya kware say asefo ehefo. Eye gidifo. The Bible na sem no kan ye no. Me we na twitwa nam de gu apaso ma me the Bible quotation the real mother church the real mother why na the whole world na must ma conference oboa kwa ya check we are seeing na muntimi nkonka we are seeing na Ghana akra no sam kama wi adwuma no sam mo ye homedafo a ki ejira bonti preacher every na me preaching obi ne yiri no wa o ya sorry big kese pa me ko panyin be ma papa no ko SGA ana ne yiri through me preaching na ma me say no if you no want to sabotage as papa so di mum panyin fu be bra ko nchen ya through me preaching man me we against the creator man preach say preacher man living ya me preaching the boss about ho ban yes man preaching am fa mo living ya ho ban me preaching the boss about ho ban mami etu anama so oba papa ni me kasa ya na me tire so ke o manu ni ku achi ro nko mo anka mbe onye keje se o me da ba ko na na nko se
once we from me papa no ne papa ma me na me ye program bia oba boni ben anyade the papa ne kasa so hu me dan antiba ne onko ne kasa no say no wo na wa chechire mu na metu na mom ma da so daye se me hu me dani nti mimi ho no oba masa mesra mo mumi yenyi hunam nto nchai na mu yenkasa hunhum nokre bra hunhum wo ye fast how many years ache ura hunhum how many years why 50 days da ode ye den ubekunu mumi yenkasa hunhum asmo ka hunam asam yes pesa wo ya na de grudge beto the word meme nanketenkete titi ba kwa kai uni headquarters of Ghana na wo se bin previous Ghana munyi chairman omo chairman mu chairman ono hetogo Debbie mu chairman ono hetogo Debbie Nigeria fo nyi omo chairman omo yi Nigeria chairman ono he Ghana Debbie na ntese dia tie ya eti humi dada bi so ye live ya weni ne he humi da fo eti dia ese mo ye ne se mo ye nti se dia Christian cancer ayo mo dia ye su ntimi nye cancer of Sabbath churches council of Sabbath churches yana Sabbath union and na friend one body muni sanyansa na mfa mu mpanyin ye na ntimi angada ye se ye nyina ye nka humbo mu a wo se ye omunja ye mpanyimfo na chiridi na omomra mo ho ne ye nka ncham se mo sa asori nti nkwala ni muso nkwala ni nwane mra ya ana mu se ejetom na kokotechi bi se friend say obi ko fa ne yire enso mo amji asori kwa kotechi misi metum twetwa ni nyina me twetwa me we mama warning na we dey warning amen ko me fam preaching mra awie aspo ka wanyade onyama kola bi mponye we ye man kola bi nya sa nyama we penny say anyade tama na we ye babu ani wa mutichi na yi ba jisa ka me mra na yenye we sa be na hu mi sa me yan we ba te me nanketo ni bi no so wo from nketo ano so mo kom on ba program so sa be na hu o mo sai na sa be no wo she dadia space ana she ntabo space ntabo die sa be no betra on wa hu bibi anka nche no enti die na hina sa spirit we be wura mu a se be yes anche kire we say fa condemn ye ne medika condemn wona ato nyankopom na wie to obi ba yankito o nyankwa what na person no kanisa no me say register no mo so dem wona da wanwa utwedim wanwa etia me se me awan kasa wanu asema peki bi wo se obi a wodi nyankopom mra no di Yesu di said the Bible can with the book of Revelation chapter 14:12 no yes those who keep the commandment of the greater Yahweh and the faith of Yeshua Messiah no omo nyankopon di wana aka nyankopon di ni se si om so se omo ye ne ma ntia no nko na mafa ne gyan ne nko ntia ni sanete dia bon ho ban simple so fo so ye panyini a na mo di mo panyini no agada ni abeye one body na se omu nyane nyayen na se ni collection bon sam di achire me nai ana me di chen ana me di me wi nyanka no da be magada ni pai ana di me wi nyanka no ana me di me wi nyanka no say ana me ka so oba no wanti me anyem na o yo na obi kwanyem na asene na achiachia obadi enwu ye mo amen no mi adwiri no wanya ade o wanya zasma be kai yi wanya ade bebi kika hu bi mu a miza ma me prepare na me de aba mi twitwa nketen efemi ya sa wati wanya ade wati wanya ade gidi ni awe sabateri nkasasa debi abahunam nyawu na ade kasa no ehunam ehunam kasa ehunam kasa na ukasa nyina so aso preach Christ preach Messiah preach Yeshua Messiah preach Ellen White and was shen kombi na bam na yese and the books no agada frifa revelation da order kanu kresa na uti just the book of Daniel anyone say no be church now when the person church say basa what the professor would do me teach me that's one ka say and me be but o pick say ye kosua fi o enye no kra nko bi da
mesro bebre enti anya fa saa de na meto na mmamo Roman fon ka se omo krampo na preach ye bon we omo nka se mata de simra Nyangopo church na ba ko no oka no he's talking about Israel. Yes. It is why my topic in the baba. Much mother church. I just out chere. This is me teaching. Yeah. It is saying you na ko wia na de. Oma de kosi. For bon kosi yes. For bon kosi back. Say bon nya eziebu. Debi. Nya eziebu. Because Yesu ka 31 event saying AD. Yeah. Ana mosuma so ba 1863. It defend no bobo tifrim say how many years nya efemu di boni ba. Tifrim. Utifrima ebekai. Nti se buo na wo de sheda wo sheda di be wi ni obi anadwumu ha. Yes, papa person tell say ebra ombuo ni say ombuo ampa emma ye no sa bre no na ebuo be na wo ho. There be so much say wo say obi a wonim we bia na we asra adwum unim nyansa kradwum boni be otiba no adwan eden kiti na otri ho tija. Be say nwambuo we yesie bu. Ndi ye ni wo dwanbuo na chi enya no kore. Israel fan kaso mo Yesu kaso wakasa ma Israel wache ibeje na Moses na obeto wo no wotie Bible na opa John chapter 5 verses number 45 tie Bible asema na basa okan yes 45 Moses watching nkoko we die menu ye ko obi avias abuas watu ebi da kasa na ngo Moses say Moses say mina me matwa ginenim Yesu na ye friend say Yesu na kasa mo nye nsusu zo no de be kwa ginenim Dodi betwa no ho. Dodi betwa no ho. Oni Moses amudi mani to no so no. Oni Moses ye di ani to no so. Na se moji Moses dia. Na se ji Moses dia. Anka mbaji mi. Anka no so ye baji na di. Se me ho nsam no. E se ne ho nsam no. Ono choro. Ono choro. Na se monji na to so me. Na se Moses atwede ni a. Ebe ye dan. Ana mbaji me se ma di. Ono so ni nsam wadi. Tisa for do you could me no as prophecy say the book of Daniel 12 John 12 no Revelation 12 yeah Revelation 12 yeah sensuma do me no body I won some research you try to am watia wo bam tia na mo research be no am ye above 12 Obano ofro wi an oyo ba ben nti wo kase ye kosu afro a eseka de kan ni mu de ne de eyepe oba de man de ase amen omi adwiri me pese me kosa ade na we me members na ma for de ama wo no enam aha me mi ankasa so wa na ade ma me mi anam wo na ade ma me serious mi wa na ade ma me nyese me akwate afi wa na ade ota be ne tej yanya de sa yenkumu dwafo enidwa yesi ye ka Mmoborohu Mu asem momra ne yenche Mmoborohu simple ye hear ma da ne yenche baby ye di nipa ebere organ mu a mom yenche emani ye no yenche Kristo ye no yanko the book of 1 John chapter 4:20 1 John chapter 3 verse 17 verse number 20 aba so bi kase me do nyankopon not tani nia oyo trofo the ono ni ohun no ohun no ebe ye den ana betuma do nyankopon ohun da da wodo na di kire ye hunu trofo bre yi bi chirom kad na mu ye na se mo we dia mo nipa che me adan ya wadom ene se bi pode mi wo bi wo manone ene won eni bi wo dia se ne on ye nchire kwa no ma yire mo hwe nipa na ato santen no Mmoborofo nkwa mpache nwi se ne nyanke kurafo no mato santen kwa jo mo ne guo bebre no giyam fa pata mako 30 canopies one side 30 canopies. Unko ne guo no. Nina we mu bre o Ghana. Eti yeda ye mani ye na di a kire won. No mahunu obi say and afoso and antwandia antuma akwache no. Hey, the book of Job chapter 31:19. That one ya na mo. Yes, ani ma na mo kire no. Job 31. Ma min chantuma go. Verse 19. Ma min chantuma min chabo dia haban. Mi fa dia na ma so. Oh, e dey some crazy ni. Ka Bible yan. What's na me hunu obi a. Me Bible say min kan obi anti ase. Bible say min kan just ye hunu obi wasase. Entuma boninti. Oyira. Nankata hu bi ni ohia ni bi nsam. Nankata nu ni o de bekata no akwa asore no. Woni binti. Se ni pako no ya yira. Ye man ntuma ya mbum so.
Any asem granny. You meant my am so. Debbie. You meant my am so. Debbie. Beni pardon on can once. Me dem is audio dem mabemo. Aye. Me yakopim dem mewu. Oh yes. Because I need the other suma me. Until the bones are rotted. Tell me preaching. Me my word no. Na me sama practical word ni. Oh yes. Me nkwagia so ske ni. Ndi wo kasa achechire me. Na intimi ma ba na me ma wo. Na nye bibi na achechire me. Ba na yamba. Me ma because se me ba me punya kopani mitia. Oh yes. Yichire me. Eni dwuma enami gusu me ye no. Sa yichire we yichire me na me wo mumu kwa me ya mo ma me nye de. Enye. On be cash it. Because me kesi mi chima ni monyam. Eti munni mu denti awe ye bremu wa frɛ yɛn so se yɛn so me ni sei. Oh. Mabre Ma wie mo se ma cha. Mo ba 1863. Ma cha ma bre. Monyema ho me. Ma bom ko kra mrewa. Mo amunim se ma jema ho me ne yesom. Mo amunim pefe wo mu. They know. Munim because mo go say the year crap paska. Oh. Ma bre ma yebi oh enti mo makwan na yensu ye nya obade nim ti na o se akuafo no ofre we anopa no ofre we ofre mu don ntimi not the whole day ntimi not the whole day bre ana wonti babu na se enti ma bre mu hu ana mu se ma bre enya wanwa wanwa enya wanwa oh wa mu se mu ma bre mo kod mo se mo anopa it's a for do fi anopa yes and only be see reference 9 and mo do free 9 e be see 12 and now be so fi 12 or the battery and you so be so in the last hour ye dey kwopon ye dey kwopon the years ye betimi eti ye dey anwon foforo bi na ade abeguruma na one steady prophecy no mo kran we say the book of saying say 7 churches teaching kram say ma mo share that say book adibakwa ya ne say book a friend saying prophecy omu leader amfa momo no yeah omkon ato omkon so no to so papa so ne yesa na tie nti why na say nkunku bi aba no so a edi na to prophecy ni so who gas nyakopo wan ko school wo who gas e one way Mmoborohu nti mombra ye hu mobo mombra ni hu mobo Proverbs chapter 18:16 mombra mi ye hu mobo nokre 18:16 Proverbs no wasi onipa ye de wasi onipa wa ye de ebo kwan ma no ebo kwan ma eni ba nipa kese ani wakọ onipa akese ani Psalm 109 verse number 16 Psalm 109 verse number 16 yeti obade asem tie bible esan se won kai so be yadoye enne mun kai se mba yadoye won tai onipa mobruni oh yes wo ye nipa na wo nwini wo nua ho a won tai ohiani ne bi tan hiafo ene onipa na kuma bubuo say mo be ya nipa bem say nipa mfane emmo obi enam se wodo nuabo ti aba wo so aba se wodo nuabo aba wo so me di oni a onwene mobrofo obi enti na nipa hunu nipa mobo na we say na eno man jai no man ba the mother church why ma what church we wa the man mami we party or have me miss Silvery miss wa any baby about baby enu anya ko say emra mother church and ye come mother church kan isa because ye emra Israel papa mother no wo no Nyankopon say yenko so ahom no hwe yenko the book of 1 John chapter the book of 1 John 4 verse number 1 enchirachira pa ene chirachira boni adofo monje ahom nyina ni ye nya ahom nyina ni ne mo monso ahom ne yenso ahom ne hwe se fri Nyankopon nim se nsore be ba de enti no nim se kosore ya beso ahwe na do ko check 7 churches na ebia minim se na machie mu de me I don't want to na me de ya wadi ama me no me pese me di me di me to no asawram de bi e ba cho e dai chene mama yo so me dai ana muntu odi ma me se me tu na wo tu bebre me tu no so e de bi sa ampa ofre no e no kore anka nkyerɛ me sɛ mbra ɛna wankasa wokasa mu wotwe break na wotwe wosi minim sɛ wo leader ɔmma
But they say, I want to dream Poppy or at the chill. Intinu, Sana Tedia. I don't know, chase you on the same Colana, which is you as a leader. Colana, which is you. Yeah, ever sat ever tear with your baby. Where's a babu ne air the engine one? Yeah. Babu ni one babu Becassa. No cray. Babu ni Becassa. Wow. Nobody when we are as I mean, commercial. Let me have phrases here. 055-955-2686. 055-955-2686. Now, the apostle Eugene come this year. And when Ejume di so. Mmoborohu Mu Nhyira, any topic no. Na won't be Nhyira ni bi. Frana only apostle Eugene come. Mama no so me to me the voice. No to no afa WhatsApp number no so. Abba kama na ya bo amamo. Body Nhyira o. Nkwaji sem na bo abobo ano no. Wow. Minim say me namfo bebre sase mu ya namfo bebre abo medwo no because yenna ya friend yenna ya ba obi ansuma no we di ono ankasa na to bi are no ofre kra wan kosa on so be ye na ebi omo abo age ne so onim so omebo no ade no wati nka prophecy bi ahụ ka wenya we kra we di wo awadwene ne won cheche na besa o de ba di semfuto gu nkrofo ani ai anyade Fato Suliam. Number no 055. Yeah. 955-2686. 86. Mente unka ye wadaruma. Shalom. Yahweh shalom. Pacho mi flori kasa. Michaka so. Papa. Pacho me se. Oba de na do me yo. Yo, pacho papa so se. Lankusa 200 and clean right the nya ba ko. Yeah. But clean right the corner. Lankusa 200 to me ko. What you have to me too. You didn't play with them you more on the lighter. Or the two from my toe here when you fra. You didn't play them you man was on the light or back for no do no. Papa, hairlight me one go down. Or hairlight na no three. Amen. E to pie ni e be so ni. E ahoya. Come to your boko. Come to your boko, Papa. One I'm running out by no who put a damn at you. One. And one. Papa. Oh, but the yoga, Mr. Timswap, what you say, Yano, you better go. Ah, now you took ya. You took us one king. And I'm in my assassin mother corner. And I did not go to clear. And you're not here to get me going. About honor you to get me going. So what is the honor of the friend of money in Nagapo? The honor of any good show to no Jimmy show. And you what you know, Papa. Oh, you know, by me, why? They say, whom I say, Cassacher is in Union, Mummy, and Yano, and Cassanchansa. Hello, Pacho, Dime Biagazafri. Hello, Papa. Yes, shalom, sir. Shalom. Yahweh shalom. Papa Benny, wow. Papa, me two punches too. Mitie? First one, on my no, a mobile phone no more mobono. A buy no program on feno lip. Papa, over mom will lip this one. Only party card, only party agent. Muboni, Mobro and the four. I'll be for the attest you me. Mobro for pianim. Any so. Na me baby am wo. Me pass on mo me ho na so mo cha. Obi timi fuck car efiri krom mo abe kurase abeje ehiafo sika. Oh my Ghana dear. That was you know, Papa. Me were easy for your warm to a deal. Bisin there, I saw him so much. My class and no be kasa. Che omuka say omuno papa kwade et che omuno. Say omunche che papa no mudema wo mu a. Eno ma ye mpanyufo. Omungu se nche che fu no mudema wo mu. Omejai. Omu ba me nchen, ma me ne omu ye nchire. Ba isan say na da omu di ada do omu ni fi omu hu no kwani ntino ama aye din so me tu anamo. Papa do pe bisa. Asori ya nyamanfo adore wo mu. Eye di asori. Asori bia boni wo mu die tu
Ye no to jai. What de ena me kai ka ta nipa we mu no omo no asoro no omo jai no. Omo na eso omo ye dey. E kwa hwe omo chiri kwan. Omo na eso kom kwa hwe omo chiri kwan. Nipa e jai no ena eso kwa hwe omo chiri kwan. Ena me oto ani hwe living ya we mu a. Enya eziefo na gumu o. One no mo nti sabatas. Iti en ha na di adanse se munye adwuma no nwie. Afe na beka je so munya no omo mra. Watu waku be wo ye Yesu. Na ba bia wo na wakotwa oyi. Mi chi nkrofo cross wu mi. Wote me nka. Hello Pachodi me bia ka free. Hello baba. Hello boss. Yes sir. Me do rana osai. Me ka free be ma contract se me wo Odobe branch. Me chi Odobe branch for nyina. Amen baba. Baba ni me de and was and also sempa ode ama living away. Ane yaze baba na say ina yebo bwana ede tumi aye ina mo so no sabi mo so no o ha mi say no ede tumi aye mo agre yebo mpaya se obo ada no se obebo aye se be ya ejuma ye ni no ma ye na no obo ada beto su peguso anya so be di aye be ababebo sabe ba to men baba se be ya na no se se no obi esu se se wo hwe di pa na egu na aro na yo ko angasa enti eba obade asi obade onke na ye ho be na bi ye ntumi nya bi ya pe beboa se be ya omo so no ombe nya ni je ko ntama obade na to zaire afi na baba obade nshira wo enumbe na ko ba beto. Hello Pachodi me bia ka free. Me pacha, you're from Teresa, me ka free kwada so kuma se. Ichi kwada so fo nyina. Papa pacha obo de sha pa no nyo kese. Amen. Me call sorry, me also for line branch. Amen. Na me pacha SD na omo si yenja imbra no. Me ti omo asori na chi he ya. Me ti omo chi. Me so mo kwa asori a papa de ube hu kra ya otan. Makeups any mia kesia o mabo eno mu nka hweo by wo shafma de kwadia any gate na no wa ye beje students no kra o mu ko school honum no ye allow dear enketenkete nesisi uma ase no mo de ko enti ewie ne na yenja wo wachi di na yembedi o mo na chi ana omu de no betimi de yakọ heaven papa see ye di wechi a se ne ejem kra na wo de ye kwa ye so ye di wechi ejem so me fa mo ko jem so da o be ko bia ye no ne be ko enti papa to adwini me now member de menya sure se ba ko kra be di o machi ganda akwa nanu me preaching a guy be friend and obisa we bisa but ma dwina me fo say na wa koye afford me dia afford me Timinti. Hello, Pachodi, maybe I can say free. Pacho, banana, I was in Anthony. And I am it. Hey, Nana, I'm a tune catcher. Oh, Papa, Missy. Papa, send that to me, oh, mammy, film. Oh, cause you miss TV. Nyading in Amber say, me, Miss Matria, and Sanka. Over there, we Missy. Me, mammy, we put Papa, me, Susa, and the famous Susa. Oh, Papa, over there, we shall wine. Amen. Shimu free, champati full, Philippe Bresse. No way you do quack to say crack. Papa, I then have a cata. Obey will be a dinner. At my bay, the Yamaka, Missy Papa de Obama Mebun. Now, Mebun, you be cheap, Papa. You pay me to say, or by the chair, saying. Wa nwa chiro se kokko ya de nko ye obi ya ewo ya e nyina ni fen ekadeng ekadeng papa we di ekadeng e nyina obade yo ishira papa me pese me kasa bibiri meba ni tia pasa che pasa mensa ena asori me nyina papa and the fen me susa papa me suna mi nyame ya we ishira wate
nhyira boafo nyinaa ebinom kura yɛ kura ntamagu nkrɔfo ntade a wɔn ahyehyɛ ne ade na wei deɛ nte sa new one bibia kama rɔba nyina wɔ me top brand new me nkɔfa ho use la kɔfa do be use brand new mpɛ wei na apɛ dɛn wabɛtena hɔ keka nsɛm bi a ɛho hia Bacho. That's papa. How about the Shabby? Shabby. Mimi say, won't be having because me, Namidia, who know, Namidia Martina Masum. Intino, won't take the Martino. And me say, when I'm not a Casano. I saw Boma Basso, or Jumana Yano. Smabaya, Midani. Na me see a chile so wabu domini biano. Di me say ni papa mo organize union. And then the okandia e kuo de eni betumi ama ne yagina say body bi e de ama Sabbath. Ye member teach about doctrine about the Sabbath. No nkwana Sabbath ne yedi no nkwana ye bomba. Eno na mo planning say mo di mother na mo kan be gina. Na nya say obi anya no mmra. Na mo wo matumi ayo mo awie. Me contain me because they may make the metal metuana amount. They may metuana amount. A didn't go for ya when I am a content crop. What do you mean come and shake? Hello, Patrodi, maybe I can say free. Now, my mouse in Corda in Coaswada. Hello, Casabi Central. Meet your Wadaruma. Hello. Mami mitio. Pachame. Casabi Central again. Ewe Jumako. Jumako michel. That in Porto of what they are on show. Amen. Of what they will show the when you are announce the sign. As it's not for flower, the upper mother. Amen. Misha to the mitio. Man, maybe I'm a woman, and so I'm the woman. About there when I'm also, and my master says, and I'm doing men who are born in the brain, and then they are born in their mind. And make it a hour on shroud the brain. I stand them into my bar, I saw maybe. Very good. I saw maybe. Okay, nobody hours, nobody shall be brave. Amen. Amen. Maybe I was so near Phobia. Be a vet. It was hello, but you're the baggers every. Mentunga, you are Daruma. Mentunga. Hello. Mentunga, you are Daruma. Hello. 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 Yeah. Pacho, good evening. Good evening. Miti wadaru makasa. Oh, kuse. Shalom. Yawe shalom. Apo. Oba di na do me we. Oh, ngani njamba odi yepa. Miti o. Yepa. That's it. Na apostle. Adeba kwa mwishe. Adeba kwa mwishe. Mbenu kuru. Nipa ya mbenu kure. Sera uba kanu kure pa. Wende nikia watiza wakanu kure. Nizo hosi uti awo ya ni enye. Wende nise. Kwanu ena wana msunu. On to me, my country was a kwana una ya kwanche ni ntino. Sisa dia okan odi da wana ba tu find him. O tu fisione ko ni go to so wo obakata wa wo ma sisa dia okan na wo ma. About ni ba ba no pre. Why the property so pasu on fasu. So ma musi of from your mother church ampa. We are mother church, we preach 18, saying 63 or saying 18. Thank you.
asema nkese upichi very good obi ato na wo bidia so obi akase me ko homeda yeah eso ma wie homeda fo nyina ma wie ene upichi aka homeda ni baba ebichi ni ba wenya 68 se pa pom se pichi still inwan ibu na mame omo angaso ntia se Moses eshasie wentimi andro Yeshua abatwaso uye Karob ni Yeshua ni kimitru hipa no muju uye omuye no abofra ma abatwaso ebibai ansana David eba Samuel bai Nathan became Solomon bai kada ye fere edifo na bai betwaso besi Malaki was one of my oh, Jimmy and the man, because almost went to me a day, and yet, I know Muntia said, oh, it's going to move to me yet. About it, almost yes, it's going to move to me yet. And so much as it's going to move to me yet. Oh, you know, Obian Swan, so Macassa. I know, Abawi. Nana, me for the man, come. Remember, be I don't have problem. But maybe can't say me. What do you got now? When for me, come up, punching Ubia. Come with me, wow. Papa, more. I didn't mean to be crazy, you know. The way I am in minty me. Me shut down your chances are heavy. I wouldn't need wow. Shakai. Hello, Pachodi, maybe I can free. Hello, your family Kwame Kasafra Wish. Hello. Yes, I meet you. Papa, Emane how? I don't need so the Osuta Krache. And I'll feel so no. Omono Zano man wako you. And ya Obada Bang, and Abada Bang, a Gnomukro. Okay. A Gnomo of the common with money you couldn't buy. He is so kind and Obada Bang, when a big man can cancel. I don't know any clappers to me yet. Oh, my money, I'm on yet that. What done a Konokaya. Oh, no, I won't swap. On us all my own swap. Since you are also boss about mobile. Also, was now bowling and good in the Wayapaku. And all Bunyan Hurty. I also be a Wunya Besso ha. Now, we dear Bessie, it do panel. Or listen, you live on a shady diano. I'm more Munira, I'm more Musuano, who broke or said the Jalinano. In an more paifita or not the Ohano, who dear do the pepper and break up. I can't uncle would you do? I'm a Canadian, because would you need to cry with Janet Dio Hano, and I would like a ticket to Penna or Homosono. What is Donos away, or I put the queer some motion ye power, Sabatinimo, or what I do down on my day. Yeah. As a warm no boon and quality. Then any face there, near flow. Okay. See what your parents to lockdown anymore. You go so I'm a Yahoo. Me say only Yakupon small, and your more can only go as a mom. Yakupon, they offer no. Seven Yamidi, dear, or more body, and so there was one doing the last man. Into money how Yakupon cost more home. No more could do between Yakuin. One show so. Sorry, dear, near Mekiaoshi had the beer said, oh, yeah, program beer, the church members in the Bri, a bus Sabbath city. Whom you want to know, almost Jam Pepper, in Sabbath city. That's up a pentiment as a young girl. And the assassin John Kran Matis Ramon, Namadamaba, program or Yan or Dogonosi, Brenna, Malam Junction and the Baho. Only son is a Mitio Plantino, program beer, the beer program beer, minimum, to be fun for the Brenna Mabaho. Because Miagazan, never the chicken whom you told her. Let me who tea super, Makuma Tome Yamankas and Kasankas. Because man, be no bit my office, only a Oba de chira pacho yiwe will be mu bisa say e de and some more kind no e fe na mbetum when ma yemu adwuma ese me ye teachings into most emene dan sorry ni bi ho a omti bi cheche nkom hye mu okwanje man nom ne ade e bo ho modern best o meka no kra I da so pick free SD whole straight anasa wo mate wo ho free SD mu no
It is the Davidians, they are from offshoot for no. Almost so, and I'm so free SDM the co into almost use spirit of prophecy books. Yeah. It almost will also treat him bet on your free SDM. Yeah. It is no crosser for no. And ya kwa ya first they identify who say no crosser for no any. Yeah. They believe in Jesus Christ. Yeah. They keep the commandments of God. And they have the spirit of prophecy. Niyama miensa we so church ni bia. Untimi friends are on no kore asafo. Because nyankopon no kore asafo no. Said they can say a global. And no na ye nyankopon the mouthpiece out the bo wiase koko. It is a what ya sorry why are there mo e wo Ghana. O headquarters wo Ghana. Togo kura woni bi wo ho. Cote d'Ivoire woni bi wo ho. Uzbekistan woni bi wo ho. O be fra won so no kore asafo. E be den no kore asafo amana yi. If it's a back on the Jain with the DN or Mada. But who as an individual was a church? Remember that sorry through faith. So what was remember that sorry through faith? Apostle Quadman and Kikahono. Yeah, from Sabumrefi. Now, more so for will never accept it. Yeah, I didn't or your correction, sir. 80 correction about Bayer. Bon some de no so ne nan sakokwa ya mantam no wo jain with the DN o mada but wo as an individual was a church nketenkete num no wo do we free because on your correction sir it wo dwane na je wo kra nkwa but join the mother church tiniye if is nyankopɔ asafo eye baako sir ya damasi hello pachodi me be ka free papa shalom shalom ya wa shalom ojo bi salam tinimika mi fe labari Michelle about the phone. Oba de shira papa. Me say SDA for me fio. Pisi ahun ya na yo. Na domo ohun ye so akra, mu do mu se so mu nkra. Papa me say me wa ma konta bi oko SDA. Ma twin star me to come man. Me say me nim de me kapo. Omu church omu bibia. Throne we ba who was them no say obade afrewda na ye asifo no ye ti asem ni a de ye no papa ti say ye de abad de ti o enti we de all kan de u de omu de no say obi kanyame asem a who say we obade asem no kan we ye say we da o ma Gana ho na why de ma sa we de me de me kan de bia say living yawe obi obeja living the whole world me no asoro bi obekọ bi because upo mu say obo ade ankasa na asuma wo na yeso ye boy ye hu modern say ye di obo ade as because na ezi a baby am kan say ezi a wo ye proper da bade a eni asase no so esuro na wo ye japade wo eti na ye dey want to go say ye be ye obo ade aduma na that bi na ya nya japade no wo so because ye cast na ye dan asase na ye mfa nko ba bia. And the papa Mr. Oba, me boy, na Sunday, papa Sunday, Miss Yankata. Sunday, what told me, Yankata. When you see a kind of woman, you support his uncle. Amen. Amen. Matthew 20, no. Yes, you can't say something. Tia yo. Obi beto fiano pa. Oba bre. Et yes, you ma bre mui. Bro, eti ya be so many ya de kwa aye ho medana ni ya ba ho ban yames efo wura ni nim se o ma mo dodo wo dia mbeka se ma bre too much po bi so afi musa kasa ho eno ze ni so mo have nkete yes oni mi sa kase ba na nkete ba dai yesu ba preaching krom gitu anu that is it eti nkete no ka na bomu wa alon pachodi be bi akase free Apostle Shalom. Ya wa shalom jabe ma ko pe. Apostle ba de ya won shiro. O just mami. Ye di kan medical bo wa ba so. Ye fast dan mo. Awon na wo tiri o ba de ya won na mo so. Ma wo ye ma nyanka nya yisia no Mmoborohu won. Amen. Na me ka ko si se eno ne ade a mi sakatre obi a mi nim no. Oni mi nia Reverend Boateng ene ye nkyerɛkyerɛ. Oyo obi a oya ahonye ya fa. Na nye course na ezi na o say mother church antumi anye na living ya waye no ana ofeso kasetia no oyo obi a kwan bi no
Maybe they are not Casafa upon the Ahubino, then Padani Bino, I know challenge, you know. So, we need your money, and then I had a toy to see. Of whom my name, I do a money certain as my dear. Ain't in a last not boy any challenge war as my dear, and Padano back on. I just what can I say? And sorry, living our money and sorry, living our sorry into one. We need to be living our after I could do. Living our after I could do. Who for what say Regina? Papa, my ears do not open. What thing Regina? Sinahunina, who quite contomra, a contomra, a double crum, who found a echo a living our honor. Now, the Tata in Urubia. Now, the woman is all recommended, Papa. As funny teachings. Lay 10 commandments. I mean, the prophecy in our apostle here. Now, for things that apostle to sign among ways, I had not so about the Yahweh. And the other night, I got to more motion and answer them. Give me a catering. What to achieve? One yard there. Meaning, the same apostle has the Omutimo Dane. I thought to be similar and Roman and I then do kuna see a more Papa winning. Do kuna now, but it's a near the associate moment for Hanum. Not your peer to not all Kakari, son, a year son, who would do Kusifa. Mr. Kakari on your mammy Fayano, Kram, meaning year pan on 520. Apostle about the airway shroud. Not on quantum, no more than this one, dear. And name is Secretary about to sell teachings who prophet to be the and I know when I don't quiet and it's on here and what about there when she Pastor Pastor Mensa. Mother video, living out of money now. When you could say it, Yahweh Shalom. Because you know, so my weird jumana. Ankagana akramijabo and tenkamentche. Meet you be funny. Meeting for the Masabat. No. As a still a man for Begmenti, Sabre, you class one tea Sabat. You be class one tea Sabat crowd. You teach you know, because one tea Sabat. At Munyad Mano, Madame Mui. Munyani, much I say, Nipanyako form a band of moments Hamrana, Mother Church, your baby. Mother Sabuya, Moyas, Adiade. My idiot, yeah. Hello, Pacho, di me back as every. Ukrainian madam. Agwebia or a friend baby, when you step Kai. Where Nanny? Otifiona or Adumina. I saw a bitch and I said, Madam Smile. Abba, I did me one penny for the bria, almost no mumas and almost support me. Oh, my dear Jetumana, me, you know. Man, take come on, crack, I'm coming better TV. Let me come on, my Satiba home business TV. Agacano. Manyama, some Grammy. Make it come when I make quite a moon say SMOP. I be just Munya no Mamra. But made the topic in the beba. May say, at what was sober. I love Pacho Baby Casafri. Mentongai. Hello. Yes, sir. Would you be Casafri? Also, Macho, good evening. May you also have some mamma. To be at my Cassia and Simon Pong. She has had Mamma Vuna. What I mean, any teachings and new idea. My issue. I mean, Ghana, yesterday, Meduna, Mmoborohu there. What the Ghana crowd, Mama baby, of funny engineers, or Mama Division and California, and Mofana Catastrophe. Yeah, Edia. One out here, we've been now from and at the same time, so Apaya more device was so then SD where you are okay. Who said, yeah, is that true faith? When you tell me, we to send an answer. Almost some give you a moment or more car, such as probably been a. There's room said, who is the Libya or say, with Japan, yes, it is. I'm the first time I won't pardon me, who say, SD for Casa, the baby cat or
cities. Now, so that two face did for no really tell them who be a baby, they want some cake to my address, such a maid. As such a about body away show. Amen. We shall have Oh, Apostle, good evening, Aprakuni, Oklahoma. And they said about their Saudi or now so now they are saying we are brave. The ever slowly say, hey, Papa Nasem now Canadian Apostle. Piatuba Bikura because so only or Povia Aban Yankupon Fia Uncle Riase. Now, why name could you not want in Canasem and Fancy Kanye? Now, also correction tea, Omra was sorry, Unyamra was sorry. And beside a Bible, but the anyhow, it's your patch, they say SDN Mother Church before 1863, no, on BTSD, no. Omo we any na on a motias, no. Omo and Kunyan Copan Safunjomin and Wairana. Ah, come on, and yet, Apostle. And so on, same say because sorry, in a womb, but ye ni a quenya, ye bet him about the NB. Na anka ye nipa bebre a jazz di crabba. Oh dear. And Tianon dear, man, ye because now a sorry no, oh, woman, a dibi or crana or can near Kofa Ellen White book will be defended. Bible down there, the Ellen White book will defend it. Actually, so as Mammy White can see. And ne as dear sorrow babu chili hanum by a year. A do Christmas, a Christmas tree near in Sissy. Say, Nerishasi, said Mother Church. Are there be a John Free Muno? I think our cost is uncle for say a room. And I was saying, about the encounter no more. Amen. Apostle. Shalom, shalom. Apostle. Shalom, shalom. Apostle. No. Apostle. No. We about the shower count, I mean, shower. No one shouting, shower, count, no one shouting. More butre, no one do. Minty will be a never continue. Why? Your body jamina, yammy. O momina home by Michel will be a yammy shop. Bye bye. Hello. Good evening. But I'm your program. Now my friends and my because Africa come. Now, nipa no bet now no. I can open train a dumb quest mono. Now person design question, but my friends are minyamu because person design sorry no SD sorry no person good and so person dumb ko. Okay. Now collect na the omoche na onya na sisi eswati the esanko onya na onya nti na wo yes na ase SD the sisi a apostle wuni manka asoro no anka sisi asoro kwa no anka ni na mbegu because we preaching aya we na mesi baby asoro no ebi ni na SD wo nipa ni nkobi no twedom akwa SD papa SD mi kuro mi fike kam mi kuro Yankre, how dear baby, I say, and a buamas D, camas D, see, so yes, or assassin, when he did assassin. I will in answer this man's tree. Go on up here, the pillar, or be or no, or a year's DPC. Or none of that, you know, the pillar be so, or one of the players are some. Yankre no who got that down home, yeah, na. SD no, see, yeah, so because of ye pesa. SD as well done as you know. Assemble bound. Ye no more demands on a pray by. Ye no money. Ye SD and Fifi, SD as well dining, yes, SD as well dining, yes, oh, some butter, a connection. Yes, I had now when SD and he had 9 2 SD and see Fifi. As the Mutuka, sorry, Sawaka. A mom point, no. No man or more when we can away so dear train upon and pass on para more pong gate in any more gate in any more. So much Jimmy Mabudi, no more their face work. A solid dining, a sorry no more pong a dominant pay free, I saw them anymore now. Let's put the camera, let's put the much.
so be ye mo bi kura say no ama obi tie mi a ofo se wade na be ye ne be boa ma nipa no aba oma won se mi na me kasa kura kire no no sakra no oba mo no kura mbo no ana me kasa obi ne yiri tia so ka siempa no ye mekọ panyin wo wan ko bia mi preachi no se me no wati mi preachi do oba ne kuntu anamo oye panyin pa o permit me aboni din kena the problem beba nam se ye homeda ba nti oba di okun achi nako so no who an ka beka say to beka say na mother church nti me ko yesa no me na ba mother church nti say na me dia me ma edi sa na tedia members ne mra wa quotation kotu di the first saying we John 16 be ye we what you me se kwadadwene ho yie na sesa wano ntam why wa just be defend so the any obetemen kapa ma bodamo woni se me jab on time preach woni se na me laughed tina me ha iti emfa me ka me kora ma sira wo bebre e bia dia bedu ni jai oswo a ma ye bi mi ko jab on time preach obi ko twi video bi na me mo be sabe ma sem fu trago nkrofo ani yes me we pe ana wo mo ye na amafo ni se me ba out mumpanyimfo ni bi ne kulo mi because enyo munya na ni je dia wo ye no e dey say am privilege do we wo for dia mame say me amenti na dia beto say utichira ti uti ase na ba prophet bebre on ma matiti o me be se baba mo o na be teach say be twegu am maso ya twegu yansa so e say ensa ne prophet e dia de na buka maame na ntro no angwe prophecy oba mo wan ntro no mo ka wasam say se mo preach class na mo preach la nya na menti ase no na prophecy book mo ja bible da prophecy book we nyina ni we wan na mo preach say mo leader wan na mo leader oba de mfanti ase mra o mi adwene me se obebre sa de ndia ko na sa ko trust na dwene obiom na gitu mi say enya de ye nyina betimi aba we be one body awo prayer de eye and union de betimi ate because Sunday worshipers at TB de beti anu nam ahwo ye ntimi ntibi ebesi nde go munyin ketwa ni ntum ntimi we say Yesu ewura Europe ni ewura mu ba no ene fe mo de betra be ye sam futragu nkrofo ani Germany mo branch Germany mo branches mo 3 branches yo Hanover yo SN am sawo Hamburg eti miss me ba isa miss me by 1836 na 1863 na kama yeg machem ati mi obi o Belgium mi obi o Italy mi obi o London mi obi o Manchester mi obi o tie mi eti enkase ena obi eti obi kwati bi na so kitanya kopon gidie no kita mranu mu a enyo wunyina de betu nyankopɔ so da na wonyɛ den na wunyina ho but ka gitum sɛ sabat nkitwa no so yɛ den eba na mo tre sɛ mbetinya kan ya bɔ ma yɛ baako na gyae saa ho yɛ akasa no tu pe twade ma kan na so fakoto me sɛ ho yɛ akasa try sɛ mbetra sɛ be union one body na wo kan you know just ye be jania because nyako pama me assignment se me nkonkoye ohun mu batwan so me da se me mra o e je se me firi mu na me kwana mo se me mra baako me firi mu jata me gina me tama na me wiata so na me di manpower preaching me di manpower 15 branches manpower satam na hu me say na hu me say sabren kwa na we na hu me say I did not say time na me retas na me koba no ntimi angaza me mother church na mother for bebo ame we know a sister and as time na me sister no a sister back of na they say we dey account through faith we dey account baby o me insori obobo obi din me pese me kokbo obi din wo hanu but one nya you so nketo an tin keto bia ni wo mbeko heaven ai na ya kwa bona munim se yeti ya kwa dimna so yeti ya kwa gigi yekita the faith of Yeshua Messiah yekita the law
ya kura ponya eni na wa ka de abu ya njiri kwa no mayiram problem ya njiri kwa mayiram out one church na kwa ma to Israel kwa atwene wo bra babu aka je so owia mama mu adwuma yo a owia mama hwe ma me kan semi in the book of Romans chapter 11 verse me see me ba me see me the topic ne beto full topic me asefo ne hefo me teachers a kire mu a kire mu yie ma cho say the mother church no enyamoa debi nyamwa manyi ntu kura na mo sa wo kika sa dia meka sa nyo wo efiri ase no wo ne benya nkwa na mo hwe mi dia mu nya dia mo kire kura menwene me ho te sa wo sa na wo yesa no ja kura na menwene me ho kasana menko kan Bible ni anko Romans 11 verse 25 the person me the Elijah ye ni binu Bible ka sam kire tie Romans chapter 11 wo fe free etini anko okay tie 11 Abba, you have free one. That be missing 11 verse 8. Maybe quotation. 8. Kwaso. You talk about yourself. Kwaso. Said the what you say. Said the actual say. Onyankopon. Among in tonko mu. And near one tonko mu. Adwuma we mu tonko mu. If an man trust am bon me down dawro. If an man trust am mu frɛ agidi fo so obi nya we. Teach me na wo mu. We be no be ba kwato. We be the ben mama teach am ye say. Enye mu na mu ye adwuma. Yes. Conference na moko. Yes. Akwaya kratwe. Mutongo mu. Tie babo. Waso wo mu de on fe hu ade. Jese bu ani su fe hu ade. Ene aso fantehwe. E bedu ne bede ye mania ma fon ekoso masa me jajaja na ya me yi bi ankyere. Ya me yi bi ankyere ya ke no to woni me bebremu. Ade, edu be ka se hwe babo so boni obi dibo ye yiri fi asafo. Yes, somebody has one. Me person me kawa sem kra. Wati. I didn't know wati. Maybe how they fano. Would you have found wrong place kra? If you believe 11:1. 11 verse 1. Come back when go. Na afa me say. Onyankopon Anthony ma ya kra. Onyankopon Anthony ma Israel ntwene yo. David da. Kwai. Nemo me say. Nemo dia ba ni say. Me ye Israel ni am be free Abraham. Ko so ye Israel ni ofi dan. Ofi Abraham asinpo. Brother Abraham as o ya Abraham asinpo. Benjamin busuakuom. Baby ko pick ya dey free. Onyankopon Abraham so na bawo hwan ebawo Isaac na Isaac bawo Jacob as ye benya Israel. Enso ye nia na ye frɛ no Paul kyerɛ na se no wamfa nkɔpem Jacob so or the try the call and now we are na dey be see Ellen White untimi nche ba bia hom dey free zero zo yes am great Adamons or Simons no. Tiba bona mengo. Was Onyankopon Anthony manjini. What? Ana munim di atwene kafa Elijah ho. To Onyankopon anim. Elijah gire Nyankopon anim. Nto to Israel fom. No gire asem o kan say. Se awurade wadifo no kunkumom ya kunkumom aforibuchia no so wadwiri ni nyina me ko na maka onu Elijah so onu nkoto no aka mo hwe afa me kra eno onu so tese ye penekra age na awurade kupon asa wo twediam po ya we ka che Elijah say Elijah mama emarema empem so aka wo ka say wo nkoto na wo so me mama emarema empem so me wo memma 7,000 a maka mama omu so akama no a fa okoto je Elijah wonim wom from koto je Elijah fo so no nkoto eno nkoto ba yeah wana krital be say wonim adwuma me dia hyankofo bi nsa me say woni pa 7,000 omu wo ka so nkoto na nkoto ba kasa nkoto oso kita nipa 7,000 ena me Elijah kana no tum nti wo say wo me da foforo so fefe na wie ye brem mu dai mu tonko yi ono so fight ese bu kura na mo boma ba so mo kura mo ti mu sika bi mo collection na magege so mo ti bi na mo ba support nkwa gese mu 1863 for na me 36 years yi wo aboba ade adom me metimi abie TV station me preach wo so mo na say jaja wo che no kra school so ma bie mo de che free pastor ma bie mo de free menya sa kra ade na o ye wati wanyade o bom din pen
tina me dia betra anti me nko me mesi bi ebi kura bi tina me say hey na wo san na be me do wes machi etumre na wo lo kwa mu netu dom ye koyi akra no ana woni be bi yes e bomodi ne preach he preaching man-made religion against the creator. Me teaching me the cover Sabbath churches. And yes, me the cover. Sana ya wese osma me. But oba wo de wo chese. And nice ye kita gidie mo ye kita we yo ni ama ezia. Enketen the headquarters wa Ghana. Ebi ni Togo. Eno de omo me o Togo. Me obo Côte d'Ivoire. Me obo Guinea. Me obo Zambia. Eti me so oba de chale ba. Ya wa ye madum a e bi kra na mesuma onni nti o ye sa because ohun sama da nti no hu se adon e start free no pa no nsia non crofo no bre ye no dokope non crofo so foforo yeah mo do mba so go dokopim 12 odon adwuma hwe odon adwuma adwuma ne sei because the onu ado free no pa no onim se ekoto ko no num okon ontimi no wabre eti mum yenti creator na se ono no boss ro boss ase eno oti na dwuma ofre me na wunyina ho asa be kase friend say se panyin de o mada ntu shan kwala ni kutupa wati me na se mu de to kwala shima mu de ye mu de to kwala shima ma yen ko obiom ho kwala shima yen ko obiom mu de ye tuma mu a eye ye tuma mu na mu fanya dan mu de na mu de be ye ya tuma ma de na mo de baye mu amu ye moda church kra mu ntu say SDA nso memene dan sorry ni bi ho a omutibi church enkom hye mu okwanche man nom ne ade e bo ho modern bes o meka no kra I da so pick free SDA ho straight anasa wo mate wo ho free SDA mu no it is the Davidians they are from offshoot for no omo so enam so omo free SDM na ko intiro omo use spirit of prophecy books no yeah it omo so no so chirechirem pepepepe bet onya free SDM yeah it no krasa for no en e kwa ya e fa so de identify who say no krasa for no eni yeah they believe in Jesus Christ yeah they keep the commandments of God and they have the spirit of prophecy niema miensa we so church ni bia untimi friends on no kore asafo no because nyankopon no kore asafo no said they can say a global and no ye nyankopon the mouthpiece out the bo wiase kokko it is a what ya sorry why ade mo e wo Ghana o headquarters wo Ghana Togo kura woni bi wo ho Côte d'Ivoire woni bi wo ho Uzbekistan woni bi wo ho o be fra wo so we no kore asafo e be de no we no kore asafo amana yi na say asori betimi say wo ko san membre dan sorry through faith Apostle Kwanjman ne nkeka ho no a ye fra mo sabo mrafi na mo sofo will never accept it tieniye yeah adentra oje correction sa enti correction na ba be ye bonsam de no so ne nan sa akokwa ya mantam no wo jai no didien o mada but wo as an individual wo sa church nketenkete num no wo de wo ye free because on your correction sa enti wo dwane na je wo kra nkwa but join the mother church tiniye efise nyankopɔ asafo eye baako o was ba wo gara yenko buo no so nyambo no hwe nyambo no mabe je nyambo no bra na yei ni apama annano akire no meni Israel fie bepam no Awurade na wose mede me mmra be hye won akoma mu mede me mmra be hye won adwene mu na matwero no won akoma mu ye won nyankopɔ na won so aye me oman. Thank you ejakomna enti adofo mu tie akenkan semu Hebrews chapter 8 verse 10 nyankopɔ se ansa na obefro se wo ye ne ba no oye bibi e wo ho ene sen otworo ne mmra nsem du no e wo wadwene na wasa twere gu wakoma pono so no wi od ne nsasi wo so se wo ye me ba na wo so afre ne se oye onyankopɔ eti se nyankopɔ twere ne mmra nsem du mu wadwene ene wakoma mu a onye nyame ba taso enyam na meka tworo konkon ezi ade mo ke contradiction a big contradiction which we preach the commandment of Yahweh.
awunim some ye Sabbatarian. Me I'm proud. Eduka me ebi me ya we hwa me no mienu akoma mu a. Ye pure Sabbatarian chen. Ye kede wurubo na wo mon chen mi o. Madaba bi bonia teten sorry. Isra wadagroma. Ndi wa wo see se ya twero awadwene mu ni akoma ni mu dia. Ni yakopɔ di ni se sisa woni ni se ono ye yakopɔ badia. Ene wanka so appoint him dada. Rahina ko chema ezi. Ni se sei. Esi say ne fe mama ezia. Ye di collection achichere me away you see the word bonsam. Ye di achichere me. Intimidie mi intimi ma. Emu members di njai. No mo mara. Na mo yem church. Mu committee. Ene ye de suma ho. Anasa ye wadwen. Ena wo kan. Ade na wo ye no. Wo ye de how kese abeto saba churches. Entimi masi ye nyire betima akase da. Nimum no. Se mo fosse manyini dia. Enye panyin dwene no. Mon dwene yie. Se nketoa no kwan ben ye befa so a e be kan nyina ho abom. Se no maye Christian council. No maye Pentecostal council. Yeti na guye nketoa kura ye hu nyansa bi agada ye. Kamia se jaman nketoa kura ye hu nyansa che mpanyimfo na na. Eni ye se wada. Jobetimi aye ni. Mpese kuteshi besu ha. Prepare me tumwa twani ye. Na ma wonsam nyina de wudi wura prophecy mun niam we ma chose yenye. Wo yesa e beka se sabat ye ba ko nyama bebre wo ma ye sononko. Ati me mfa church mama nkosu mi pu nkobo na su da. There be ezai. Ni komini awi kete da. Mpese ma ke kan se mebre wo. So bebre. Yes enkani ichini. Ndizi ya kan wana atwi akra ma sabata. Ma ya chen. Akra ono hina atwi. Ma ya chen. Ndi misrawo adawroma. Ena dia me chen nso so no. Sabi me baba akụ mu be ponchi mi bi. Ene nu ka se che ye kokwa ni sa wo ya kasa no. Sa nkrofo me hu omwan. Sa nkrofo me hu omwan. Yima me mekoko hu omwan. Because I told bia bia wo bi na be cancel is enye sorry akese no monnya dwoko agima ye ni bi bia enye me ka sha o ma no but omo susu dwene se omo ni se de ye se nkan kese akese ni betimi aya aboro ye ho otene so omo de omo kese ni be ya aboro ye de ne so eti bia sankrofo na no kasa no enye nye ka sha o ma no to omo so na akese ni so ye bi se ya nka be boa ano nja se ye nye ka so omo nkan sa Obadi enwe mobo. Amen. Ti nkrofo enam wo mu nyam mobo. Ama topic ni kra dane kra, topic ni dane. Wanya de kra. Ai, ti ye ntwa so nyesa. Ebe ma ade na kwotani akoye se. Ye be ka. Yen na sem, but audio spread it. Di vutu no se nkrofo ani. We kokobo. We ma bo kokko. We kokobo. Madika so ma won say, me ti so wan na me jade mbe. Simple. One sound no. Now Jian says still obi amra dia. And ye be kire say enye won yesu obi ewura. Enwamuo na nyawa. There be. Because say enwamuo me teach ajo say enwamuo ntuma bam. Okwa ntwom be fa be chew. Yare ba say enwamuo no. Miano. Timi so bebre be so. Muama wa wo kasakra. Wudi ya woni me bi hu eye mpatapa. De na dia betra. Ni me bi wa koso so wo mpe. Wani nyo es nyeme bebre nkoyie ma enti be so kawanu tum. So wo yam flow traw. Na me kaso obi mra. So kokobo na me dia ma on. Mapon. Yamfa ko bi abi. Debi papa. Ebrena ye bi. Orofo body nshop bebrebe enne ewo na dwumedie Mmoborohu mu mfaso ene nkyerɛkyerɛ eba enne body nhyira papa apostle okwagyeman ene ahwefo nso amonya abre ehwe dwumedie aboafo nso a moye krado se mo beboa
ama nkwagisem abrina bribia no aba screen so no oboade nso aye krado se ono nso obeto ne bosupa agu munyuma so oboade nso bebrebe libia wasafuni ye wonkrabata pi ewia ye de branches no ebegu screen so na emom no hye nso se dwumedie ye friend nkwagisem enti support bi owo so de beboa dwumedie bia mesra wo hwe screen so a numbers we bring a good screen so na emom no hye numbers mienu nso 0242327172 0242 327172 and a good screen as no baby apostle dini guno aha and as 0207211337 and we biara wa the best support to Jumedian Misraw Faboa na wow him say even to preach on television for even 30 minutes you know how much it cost ain't so yeah papa with me at na Jumedia su for more than 3 hours hey any na we hear support so ni mo na oboade nso ni re emfiw ni wase for the biara da enadwumedie no topic ni se Mmoborohu mu mfaso papa ebrena ye bi oboade nhyira bebre mfama ye pasache pasamens oboade ye nhyira mu bibia wasafo manyina ye do oboade asese odi ba nhyia mu na odi nyina akodu asomdwe mu onu twedi ampo ya wan odi efrase mfa yankwa wie amen nhyira ye egusu yanse be ko wi asafa na nyina nokre egusu yes enya one day eno bi jujuri debi di egusu badi adu so bia e mada kolabi so benya be mada na sasa na nyankopo ye we friends say ye ono eye moda no okwenwu so be ye woledi kwambia so tien shoda nya ho aberwa bone aberwa nitifo na ntrafie sraw aberwa unana no munyi ya na yo ya etu ka babu na yenko etitu oje waka fa mrewa tizero yente do waka fa mrewa Tito chapter 2 verse number 3 verse 3 mrewa so yeah mrewa wo mu ombra mu bra said the fatty pa konfo mu ni nsekuro wa ndi abrewa ana onyi oni so ababro wa nya kokra wa ya brewa no se wo ya brewa mu bra said the fatty pa kronkron mu ni nsekuro mu nya sadua mu chirechire nsempa mrewa asore ne mrewa no ade uye tie mu chirechire nsempa no wodi ate mbabawa adwe na mbabawa no so eba no ayesu esu bibi efrim ho ne yesu be ye mrewa yetimi a chirechire mbabawa no abro jade o chire no mapo obadi enfalisenga we enkrato edi idiesia twedi ampo ya we nhyira mo onyo bi akoma so ade me number no wonti bibia se afrem bisame obefo di video na ma we ko tie full tape cheche ni fitias ye good no kasa efa sabat no baby ode be pim those who keep the commandment of Yahweh and the faith of Yeshua Messiah what teach about between to one you pray yankopachi owie no ba why free ho no tisi say obi nim san chechire we enso wan kose ya onko heaven o nya dia obenya nkwaje yenya ne friend yen ba yen panyifo ne yem nti me okwadman me ebia me nuan me na for mi da obi o nsan ka bi ma bobi watie bi tufe di ombomudi wo ba ku mikro won se mo won di wa ba ma sorry kra ni mebre airtime me yes an yama we enkete ni nyina no o mo bomode me obi si oba o yesaba church but what the babum miso obeya onye obi tani say o tani free Sunday e dia pasa woni inkrofo amamo maten almost be 70 something branches media man krofo miso wa obetini lead dia na me on church no for Sabbath comme pe ko ka bia na masoda ko na se ne ko yesi to betini aya ama tani some Sunday church be bra na be Sabbath church and man ka so mo na me ho
do body as say nipa do te ho me dana say eni ye bon eye mame fancy ya we nhyira mo bye 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 krana ko Living Yahweh yen krobatani bi enie Greater Accra headquarters wo Awushi Enya Market Saba City yawo Pokuyasi Jacovic Academy yawo Pram